every usisi mu konoa woto ase ho no ntini na fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mo na yes sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besan ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a herbal treatment ya de awono ama wo yes sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. One more sciatica expert. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Akoma dance your night to me diatina all day. Akoma dance your night to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Eko baby, Akwa run ebisa mesa fono the best flavors me fono so the pedantry Yama Mwakwa about the Akoma 87.9 FM so and ya juada yasan abebiem yatena se de na chese o baby a ye pinson e de amame midi e de Maa Akos enawia kan ye ho na ye fa akoma mu nsam dwumade no emre wo hwedi aponya krompon ayadom wode akọ weekend boni bia ensi osan de abade a na chese adwuma no a aluta continua we de work continua ti adwuma no an ye koso na fe ye ne sede ye ne pepepe na ye de ema wo akoma mu nsam ne sentire nsam wa ehinta eno na ye dan na die na fe ye de eche wo time about center we waso yasene 21st clinic one more and a sciatica expert Jagris fertility and natural clinic Mr. Wada shane so ema me say mo kwa wade na wo ma Jagris emo Isharable center one mo na the Bestman capsules aba be me bia ehia Bestman capsules Jeffy company limited kafefe was talala one mo and de aba ba herbal center atonso agogo banka se ba no pe achemfo ba efre wo se bomodia na ebra wiei na ontume emwa wo hyene so se meka say onua tv akoma mu nsam dwumade etwam ewo ho Kings TV o say Chrome TV Odo TV Star TV o say Chrome TV wo hwe akoma mu nsam dwumade bi so eho sanso na bra Facebook live ya Akoma 87.9 FM like your page no area comment na share efama me Facebook live bomodia na like comment no share dia ma YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM YouTube no na washa link no ede amaye na ye Atanga Benado Akoma FM so say I'm watching you live
from Kontanase around Bosomotwe. Fantastic where the bombastic Yamisha Papa Atanga and Nana Henry Ochre Alizo was watching you live from Cyprus or Sakumamun Sam or enjoy Abrebia Gladys Toga Wajina so Ghana Kumasi Yamisha Wajina so Pretty Queen Namo share Ediamaye Owusua Comfort Monkoswa Namo share Solomon Kwabra Efasolo Yame Esha Shemaye Ruthie White Channel share Efamaye Akwakari Junior Tiaro na wo share Ede Amaye Doris Mensa Abuna Jane Namo share Nyamisha o papa Many Bema Francis Weja Yen share Victoria Mwatime Jina so Namo share Ede Amaye Yankoswani Yen share Wono Jina so no oh Edonso Papa Chef Man Osai Victoria Mwatime Wani Jina so Nadia Amiru Amma Lena Onoso Ejina so Mrekwe ni mono nacha se ya bobo Akoma FM bebre abefe bonale listowo Onoso Ejina so Cynthia Labi Cynthia Monshe Enedwada Monshe Nana Masafua Ofori Dokas Hali Onoso Ejina so Nyamisha mo papa Yenko Georgina Reigns name Emmanuela Adams Chibia Samisro nipa ubwa nipa je receipt monsumo fe YouTube ho na mo share link no so de emaye Joseph Fashion awie wono na SSM enu nti mesawada wo ebronya brei wukuru bepam na tade wo yire bepam ne ntoma enkura no mo bepempam ntade de ama wonom wo bepam bi de ama wase wonkumafo Joseph Fashion na wo bema no apam Josie wokumase bomso wani meet me there sports no na edi enhwe anymore. Bomodiane Fred Josephine and last time no for WhatsApp no it was 0243 433 465 0243 433 465 Joseph Fashion away wabejo so afe yenko na yene yenua bema Emmanuel educhum enkwedi nkomo ima yamwa ha boko de nyame ne ye wo ho nyame no wo ho pa sa na wudi na se kire nyame no wo ho no kwasam eniti imase ene oba bia tene ticket di ama no nanimu nisuo wa oba bia dada no eno nti yima yetie o ma wi ide boko ensenye boko sai boko kran so yekurem oba bi na mi hunu kuma se anu me friend Christian anim mi hunu kuma se anu no wo santase na me koshia no okay ana me se ne pe ene ja wa yese ono one free hanomo no wo free asin tetere na obeya made wa hanomo ntimi yese me de meboa no am so okay ne meboa de yese wo free bebia wo no na okunukrum no nko page manam nye de mfa ni metum tiansan be sa ni na mi konukrum ko hu na busuafo ko hu na nane ne papa mo ene ne kikamrom kika bibia no me yese okay semse meboa mbaba ne de a ene ye kwa ho no mo ntie na kan so nya don padwuma am kwa koye adwuma nti so nya adwuma ni bia won frame nam nya de me fan metum tina me ye adwuma na o frame o ka kire me so nya adwuma ni bintim nya de me mra nam so okay ntie na me ba na me koye me ni madam no o de me call madam na nim na ja e koye bibia na ye de kekan na me twetwa no ho ka na business start adwuma so ye de won sun adwuma so oguso a wo sun adwuma me so me ni da so ho ana ye di akoni aba ti owa na maba sinfo so owa na mkokuma se owa na maba ti mi uma nya tra 1 year ko 2 years mi na nyinsen de epiem na o tatom so ba so wonya de won woda nti nyinsen epiem no na se na oba adwuma na honkeka no e wo from ti madam na ye se onko fienya de enkonko wo nti wo wi na busumi miensa ne busumi na yachi Akoma FM to wo wi no busumi miensa busumi na onko adwuma na wo su onko bi onya busumi nsia ti madam ne frem sa de oba no so ma bi ma na sesam so madam also be bantenya de nya abotanya de yenhwim okay ti eguso a yehwe ni ma fere mi bisa na fere o se onko adwuma ni biam se onko adwuma bi no mo kututu an kama hand down almost 4 years so be su adwuma na pon ye bibia na ade no tira wonya de unsu adwuma ni bi na me ka o su unsu adwuma ni se so unsu adwuma bi ma de ade na so be de obe ana so ade pam na me se ade pam na mdu akwa kotum no se ande o de wonya de won pam se okay ene me yempa bo kuma sentene amenyem pabon bi nya de emre on ton wo ebi awe a wo se enu so de wonya oba o mo so pabon kwa etima bi ntem so de wonya de wa so nya den wonya oba na o mo so pabon kwa etima ni bi wo ka sase yank mani ba je ho o so wonya ba yo de den o mo so pabon kwa etima ni bi ntem so wonya de won ton wonya ba wo so pabon kwa etima ni bi wo ye golden lady ye ni to golden bed so me bo enu de mi ni so wonya pa o mo so pabon kwa etima ntem so wonya de wonya so okay
wonya ma de mate am bi say de adwuma pa no person no so ade pam na am say ade pam na fa na person usua no no say nkan na say abudun kwa am say ada nkan da na wo no ma pe ko nkan na say abudun kwa no so nkan no fa mo say o manya adwuma bi na ade pam na bi na menton machine no ma am say na wo fa mo say mo do nya adwuma bi na bla be sua na ma mo to won ya ma na o fa nko to me am say no mo say tintina nya de metuto machine am say o mi de minye say adwuma ana afi so no nkan so abla bono mintimi nkan se bia meba odidi mu ne akra ne hwemu no kan ya mabo ne wosoro etem bia ye wentene mantemi hana metim do ato bia se bia dan ma na se ekwan so bia metim do ato on so kwan so de on penatin try nkan ne abudun kwa am se won so de meni me de enye hono mo ti sa o ka dia ne on crown am so de mintem bia okay ti so no ma uma na se minenya katakasa no osi akra na me na wono nya me ba nti obey dead na pa che obi ameno watna fie mienu fie kom fie miensani akra nya mba sai to ma na ja ya kan na ja ya kwa na ja ya solve na ja ya de te wono mo ti afie ya mu ebe di bonya yimu no ase na bisha fo fa ne kwa kan afie mu afie we last year ya yebe last year say he yebe di bonya mo mfa oba ne ko se nkran be na otwi mienu na otwi man to oba ne kan ta akra ne kan say man to ban kam say na adana we kwa ko be onye de wan kran me ko so fa misika ne enye bia da de ko na adentia so no fa na man kwa so onye de on fa na onye de on ko na say na me kwa me no neti uko bibie na say onye de won kran me na buso fo no ya kutukum am so okay we de wa ba mate te o ko nka wan week man si ban nka man to ban nka ono de ba nto ba me so mo mte me ko me ba ko ye adwuma me ba na me ko na buso fo na man kwa say on ko no ho no mo say awade mama obi kwan so won ko na mama no fe wata misika ene me bag awade ko si o na man kwan so onye de won ko na menya no ho ade a me won su tumi na ka jensem nya de me man nko si okay sana ka de me nya misika nti onye de on fam misika ansa de me onye de on fa sika be na nsa de wo o ko no fam misika de koi okay won fa sai na almost 3.6 okay o fa de koi na tama ko ye duma we ne banti o na discussion bag ho to o ko fa me bag e de me magum ne ska so che button nchen tam some man 46 on kwa akwa insurance ni na fa kwa of disease kan na de e konkran no be 1 week man ten nka nti wo ma no mba oba ma hye mo no be hye won na ho no mo ti ko na busa wo me keka bi kire wo mo ka jem se me hia oba no me ho no mo bi uko me ko oba no busa no fa mo na on ka cha man kwa so onye don kon te me oba wa me hye no ho no mo oko hye ni na ho no mo tena me so okay wa question no my identity ba be jim sika no so is kan na de wa yusu mbe so de do so da to mpabwane ntari bia dai ama akram se we de okay matintie na mo mo keka ya na ja ya so we problem no ana msan ne to no mo timneti a ne ko nya kasa kra bia o se akran nya me ba wo ya dan ya me nya kasa kra bia o se akran sa nya me ba akran nya oba ma nya sam gitu o wa nya se bia kan ba ko kan mi no wa kan pempi ben penum ni ben pempi empempi ama ba ko mdu ko pie chere on pim ba ko no de man pese bibi ntim pese bi ko tu nanim ama o friend ne nana e to manim se no ma de ba ka chere mo na se no so me do mo ka won na e busa o ba no ba se o akwa na ba na bufu na de ba ya ma wa ka sa na so okay ya de watina e ma ta ko bie wonum ni atene yie asa wo rapo ye ntehwe na wonum ni atene yie na papa busa na so bufu na de ma ne ka sa nti akwa na de eyemba na kwase ni kwase ma sasme de epf no bi na be ma ne tidie ni kwase o ke kanso be ma aye ne ya aye de a chere sa na kwani hwem no e be bibi ho tie na o sa sese ntema ne de e sa kwetena na ma de twam yem kra be busumi mienu ni busumi mensani enu omu wa ye bi on na ewu be last year mo covid ni mu na era on se covid bem so mo nye eye nti mo de efu ni se adaka ma de se mochra ti ma yi ma ya de no bra sam ka so bia ko ni friendship no no ko yi na na ne de kokosie ye so mo kosie no mi ko bi oba no su ko bi ndo oba ne bo mamanya ba na bucha fa mo bo mamanya so oba ndo bo mamanya me se me de meba to oba ndo di kan be 3 days time sana me de da no mu se na me de me ko ye nti me ko ye na ko me ba na wada na oba nde odi akoni oba wo eyi na se nti o ma funu so no emu se akran de nyane na me kokko hwa akran me busa se na makua we ya o me so okosie funu me se na akran krakiti waja no ho me se
What was it for? I say Sabrino. My Tana crying 1 year and some month. Okay. And it's been 2 months. Ah, I quite to know that was a dog was from a different request here. I didn't tell the way, sir. So only boof you buy me Cassana and I'm here, because I'm here. The bear from Kusi from the mere, the Bearfy. Timberfy, Najama, it's one of my. Until I say about 2 months, 3 months here. I know say or more in a bush of force on my Besime, or Mkusi. On my Besime within a young so okay made a matter. Tina no one in your from now, or catch them, and no one. To cut them to my mammy, when mammy, the Michel Bush of say, on my Besime. Timmy go my bear Busham or Biama. I was a funny mess away. Akoma FM. Who chance up? No, I thought on the catch them and said, Bush of force on my Besime. Eh, or one mammy arrest on some Besime. Eh, on my Besime 5 cities, and you come out of Kutia 50 cities. Oh, okay. And that's why you 5 cities. So can't watch 50 cities. Mina son or kind and I say in the boy the adding. Like 2 city and 3 city and say we are there. I adding. Okay. And then I had a kick away from one. Okay. Into a mobile sale. Mama. Mama. Into a mama, dear, young Mama, no, I'm to Minyako, Marcianum say, me depire the cacra. Tear them back, Marci animal. Now, the Catacabe now to me no my day, or my year, maybe I'm a deep animal, maybe maybe do am Sunday, Tuesday. And I know about where the friend say, oh, here, Mercury. Okay. The Mercury, you know, the Edrum Cabe now to me, them a year Edronti. Only a Mercury castle, but you trade them so. A damn them night that you trade the go home. Okay. I'll be a cocofa. Tell them the media book Martin to make and the winning chain and the Mercury so the phone I sent in the chip on that. My phone so. Okay. I'm saying the bed way the when I'm so. Mercury New York maybe not my day. Oh, my honeymoon to me, my men from Mount. Not friend away them, Sabeka Mercury and them didn't New York my number day. And man, no, or friend. To a friend of common day, minimum honor. Okay. Until the week here, Ukwada. And I never consider the F-frame. So, oh, she Mercury am so. Mercury, they will never have moved my made the mere dream. Say, ah, we are joining Miss Bay Mercury, and no, you know, women, dear enemy. And I'm so, Mercury catch him last time, been a catch him the bush for some of my best in a year. Now, me show me my don't want to say to Mamma, so we say, oh, man, that will be a messy me. Okay. No, it's into my ban, I say, Madam Sue. Mamma said, me make the choir what my dream has said, I made the minion one ban, I said, yeah. When I trust you free home. Eh, in ten or so, here more, you know, say, Palmoni more on Comobia, and say, more Comobia, so, only me the party. Omuhiam serious, I'm so okay, my day, Martin. T. Yawada. And I'm a quite word, you may don't mind quite a day. Akoma FM. Timmy could do a honomono Yawada. Me could do another Asapa, me Pumajuma. Me Pumajuma. Timmy could do most bear 10 to 11, 12 more no more, Anajo. And I'm could do it. Timmy Quana or Banda, so I'm saying. And make we had the more yemen than I, and if ye and I war, uncle, or me. I'm saying, ah, I'm so okay, Mate. Unfamiliar, Madam Mate. Into the air, I get Friday. Friday the moon say wabo ne ma no mba so wokoye nso wan fimi tomorrow so wafa prayer okopra bia wonyi fo ne ba aya omopra no omotena no am say okay be say bia odakran de ekoyi tempanya pa ba no bedware akran no ye de akran de ekoyi to free woyi ne ba ye no am ga say wo free woyi amba de ya makua me ba me de dware kraba nti ba de ne de fa bisu ne ye de ye nidi enso wan fimi so watam ne bag wafa akran say kire okoko no business me man scam this car de ye de na woko ebra mi bisa wa wonfimi na yifa na woko enso bisa na wonfimi nse watu atena woko na me to an woni na ho no mo e me say so won ka bia woko dia me so ma ne mfa akwanya de enko na bisa say woko woni so nya no mfa so woko dia so ma mfa akwanya de enko enti die na si wo ho enti ho no mo no na ma mi bi hata kokoko ho no mo no bi say me ka woko hia woko bisa wa wonfimi no so woko na ne na so woko na ya na je ntira be ma nete won kan say bia won na ye na du ma ye de woko I didn't try one can. Let me say, and make your quay na Mabisawa, Umfim, maybe I mean, my come in a name and I tell me, men a year, a drawing by me calling a yin. Okay, you said that didn't say a day, a yin. Okay, you can be a cat and say, my mother, and run fine. Then be quite a John Major Quina, my day, without crying out at the Oko. Bisawa Umfim, a Jan Sawan day. One year, I'm the money, then for crying the uncle. Oh, my name, Farmer Banning Kobe, man, in front of the uncle. If I crowd now, crowd, would be our dead or the echo. It's a long crowd. I'm saying the man for crying day, uncle. The one night I pray, or so then become my name for uncle. Okay, that I'm there, crying in the chintin, I mean, diggy. Here, none, I can't say the uncle day.
na me se me de me tono de mo se manya de me fa na akranya de enkram won fa akranya de ema me okay nti wonu ma se na ya prapre mitimi hunu se oba na no pa yo ase mi se bibia bo mitrim wo se bibia bo ti ase mi pejam tintim se bia na bojo ne bia de abo me nti me hu se na no kra de apai nti na e ka che me kra so on fe no from ne na mo de ema no to fe na ka che ne se o me hwe se me ku be yi na me se me de me ma ne ma ya prapre na che se me ku ya friend ebusuafo no una na ka che me ku ya friend me ku na no Efra ebusuafo nti me ku be yi me se me de me ma ne ma ana ya prapre ya e wa no mo ti na no fa ba ku ye de eno fa mi no me de mba fa mo de se mba na ye to no mudin weti anu mo kwa wie ya kwa na weti anu mo to ba ka chana fa sem so me de mo so no me de mo nko man ka san to ba ne sorry am se me se san ne ma ye de e de kosi mi dem no me de mi tu pru no ana mi pie ti o mo koduru ho no mo koduru bisafo no ho no mo no ona mo fam ka jem so me de o mu hia me okay ana me se mo be fam di se wi na me kan tin se mo be fam di se wi mo se hia me se but no de one ka nti ento aso because ka no wetri obi ante do obi ante nti me se mo be fam di se wi a se no na me de me so okay maka ma de mate nti me de meba nti na kaka cha me se me de me ma na ma papa bi su o obi a ma me no de ene me kasa na oje phone na o se o wa simpen phone na me de o mo frɛ no nti bi na de bo mo de na de na bra am si yo da wa ka ma de mate papa nti na me de minim no nti ni de ma no to obo ma no na me de me nti me ko no evere ko me fa me fiura oba edidi ma ti so nya de onko jam na me ku ebusa so me de omu hia me de minim asem kro da bi kamera mi na minim se bia bibi se kwa kokoto mi na se bia ayo mba no bibi se ntie bia bibi se kwa kokoto mi ma nkam nya de kam enko mi na minim se mitirimu fa mi se bia ko ye ne die ne se ye ma me ka ba ko ye die ne se ma ye e boba ene me ka do ka na duro aka bi na duro nti ma mi na minim fi ra ye ko kan e kro na ben e ha ne nti ma minim fi ra ne fa fom kan na ye de ye ko ye ye kokoduru honum ye koduru honum ma me to ma mo se me kwan na ba ko wa so yi prison officer or retirement ama was already sababu boma sum nsa se bia nsa yamu was what ha nsa se na ba bom obom prison for sotro obebo dia sotro prison for sotro wa hunu bi da ma mi hu bi da na so ma mi so so ka kire me sa no ka na so prison for ma obi also prison officer or retirement oh no was sorry nsa kwa ni se bi ahoro nsa o nsa kwa ma ko no prison for o mi ko no di fufu and then dia just wo ma prison for so na o so fa na hanu kan na me de o na eti ye bu obi prison ho na ye fe ye nsa ye ma mi de mi de sa ha ma mi ko bi de mi ene ma mi ko bi de mi intima o se busa fo mbu fo so mpese mudi pe na mi fi aka ya no mo fi obi oni ma so nkomba mba be di ni pabro ana papa na aka tem se memla no on so ntimi hwe so bi omo nyede omo nyam sa de no ana oja on so ye pata ya o do obi anfani sa nyede anka me ana ho na afi no mbu se so me do mbu busa me amane se oba na aka tem se mabuna mana no ye de apa ntino mbu busa me adi ntene de e ba sa te mbu busa me se o ma nyede ma mo no na prapre na ye de e ba ye am so o de akrano de ba misim de ma no fa akranya de emma ena ya prapre no sin ya obana ka jinse abunu nti se ni se mbusa mi se se me ware oba ofia na mka so da bi ombisa sa wo ware ba wo fie ho na mka se ma da na mka se da na de wo ware ba wo fie ho ma de nti ama mka sa ni se on se Ghana no se ne beji bia tum so ware obi no wan ji se bia na kokoto akwase nsa se bia ma de ma ware fo na tu de amam na se wo ye se bia wo de nsa ni obi na fo da kwa kwache oba ma menye mu bia wo nye mu bia ene wo bua ni ye na mka sa me de me ware ofie ho no mo ana mo mo twempra ho twempra ho no ana de to su mi enu so no tama oba ne ko nka na buta fo ka kire me se menini su tumi me wale no nti menini su tumi se me chan se wo ko ba bia se o ye bia me chan se me de me ma ne nye en su ko bra me de ka kire me se me de me wale wo fie ho okay wo ba ne ko ka na busa fo ne ka kire se wini ni su tumi ko ba na menini nya kasa no ya me fe busa fo ye de e bo mama ne no mo se menini su tumi me wale no baso wo won sam de nka wo mbetimi a che wo no ne man de minim se ne hunu mi dia ne se edu na se obo humi a che me so dia ende ma minim je o musem ne de minim fitu am ka ne wale ofi won mo dia okay oba za ka ni sa kwan se ne de enye me ba de bi to obo e ho no wo rapamente ma o ka che mbisa ni se me wale ofi won mo am ka se ma da bi na se me ne de me wale wo ho no mo ono musu okay ono mbisa mi se na oba no
meeting na de atena biem ana me ka say eno de agisa me dem kodae de edwen ho nti asem ni si Friday 22nd last month no ana asem ni si ye Friday nti me am ka say me kwakoda adwen no me se bia Saturday na bia me de ma be yi o ma no nti Saturday nso no ye dan nti ankasa nti Saturday ma anko nti papa na odi manim o frame say me de memla no ona me ka chen say fada mintim nya den ko sa Saturday no si wo no kra no nto be busy nti man nya bia anko pa ya do ma Sunday na say Monday nto abusafo no ya o madwen o abusafo no ya we say Monday na me de mba be yi o ma no say mitim na oba na tena bi ma na say mitim ni tena bi ti Monday so me ko me ka chen say mitim nya de oba nya de entena bi nso oba ka chen me say o kra nya de ensa nya mba wo abusafo no nim oba ne ka chen abusafo say hwan na nya oba akra nya me ba akra me na wo no e friend ko be du tumbere ma no o say nya me ba e ma na o so prison officer ka jam say na me hwa akra ni me hwa akra na ntu ni to a esem ne fa na esem wase se wo hwa akra ni me hwa akra na ni one na wo hwa ne hene me hwa ne to na me hwa ne ntu a ne fa na esem wo hwa akra na nim wo hwa ne to na wo hwa na ntu a na me hwa me ya bia me de ya akra ne fa na esem na wo hwa wo dia wo jira me ti won ne ya wo hwa bia obesu me hwa me ho a akra ne fa na esem to mo ma di na me ti won mo why na ka sansam no papa no was so prison officer na okọ retirement why oba ne friend say oba ne friend Christian anim okay papa no ka sansam ne show ye Christian anim di en nse ne nana and was say wo hwa wanim me hwe me se me hwa akra na anim na me hwa akra na ntam hwa akra to a ne fa na se na me fi na wo hwa wo me hwe me ho a e fa na akra ne temi e fa na akra ne se me ti ma se kwa papa ne di mani bibia ntina o me nkasa efi tama komba ba bunu wono am ka se mo waro baba ntino me fi wono ba ma nkasa me yedin ti asem ko bia me nkasa na ma yedin na papa na de no ma de aka bia ma de me ka kire papa ne bia na papa na de aka kire wo mo okay ntino mo se akran baba oba na ka se akran nya me ba na fe so ntimi no baba ne ntra bia mu dia me sore nko anya akran nya me ba ntimi de me sore nko enti abusafo no so ka kire ho se akran nya oba mo se oba se akran nya me ba dia me so nya de me sore nko na akran no yo oba na be ma Oyebema. Bacha. What if you say? Waja 2 years. When you 2 years. 5th November ya no 2 years. Okay, inti e wono omo carry e dey na see ya na. Omo carry e say e say sora na me dem so ko one say maka say 1 mitim no oba ne ntena bi. Na 2 oba ne say akran say anya me ba. Ene bibia ne fi wono mitim nya dey. Me so ko me so ma oba ne firi nyinyi se firi na dwuma mu. Nyinyi se mu. Efi na dwuma mu nyinyi se mu. Efi sa akran ne wo ye ma me nka just be me go bisafo no mu. Oba bisafo na ofa ba ko pe na ofa na oba fa ni free atobia so wono mu. Oba fa ni free tetebe wono mu. Aye fa ni yima no. Ona oba fa ni free wono. Ono kwa ne efi se wa akran. Ono obi wasi wono ba ko oba de oba hwa akran. Me bisafo ma efi anu mu ko atetebe wono mu ko hwa akran ma kumko miye ko dwale akran ma akran funu mate na oba bisafo be pem ne oba bisafo bi no masi wono mu. Ti ma e me ga say oba nsori bia na de akran na de na ko bisafo no musumi ma wo akran akran na 2 years nie e bi so ni bia mo ma wo akran no kuma se anu mo adentia na nyi bisafo na be dwale akran ko ma bisafo ma bisafo be dwale no na bisafo ba makia yen ko mfa akran so ko cha bisafo o so won ko bia se ade ya e bisafo se me no ho adenti no mo woni machimma omo yade ni omo yade afo omo ya asen fo ba mo fi asen ayi ho mse makia na asen me na weekend no bisafo na me no na wo e ma to akran dimba akran to papa papa so hu akran ne da papa wo ba ya ka so papa so nimu enti en ko mfa akran ko se bisafo se papa ne bisafo ne mfa akran ko de ko se ho ade ne chire kran ne ba be ya ne ade ya ba be na me mfa ko se bisafo enti me ko na me nya ho ade an se meka ma enfie mienu nie obani ni machi emma kuma se an mo da se me da kran ba be se bisafo mse te do on mekani na chire bisafo no mse no kom ne ka to ba se mo ni machi manam nya de me nya no ho ade okay am se sa enti am se me prevese me so nya de ma mfa akran nya de e mo bisafo so no odi akran ko bisafo ma e akon no kon kan bi opebia otimi akran nya de e ko ade cha me de mse ye mfa akran me cha bisafo a mbe se obeba enti di enti na wo do oba ne ba ha na enti ma me pese me hu se akran no me ba na se nya me bo me chere akran ne papa oba ya ka chere akran nya me de enti ma me pese oba ne chere akran ne papa ene ya na me hu se akran ne papa ne su mesi ne e ka ba no no on fa ko mana on fa ko oba papa na ma sa on me kana me ko mbe enti se o to be chere akran ne papa wo be sese wo ka dia ma akran ne papa on me kama na mentimi ya sambo kwa juma na ne ma utumi nya dia makua amokua juma wo ya makua juma ma na se wunim se wo ya makua juma ma ya se oba yiche de sambo kwa juma na ma ye se wa ka sa kwa nya me ba se ma sha kwa mi ni sem
if you were doing my baby in some ama ma wa akwara wo 2 years ni ma tuta akwara won ma Akoma, yemi akwa pa ni ma nyebini. Nyebini ma hwese akwa ni ntino. Ma to afiri kwasi ya, no ban na tie you. Sebni hia me kasa gu. For one show so mame. Ma. Yes am kitwo. Akwa ni ntino. Akwa ni ntino 2 years ni ma. Rock them man sik kwasi amoda. 1 year na mi sik kwasi amoda. Ma to afiri na mama hon mi dipa. Okay. Aba mo kwasi na mo so ma. Bi stress and juma ka ntimi ya kakra mi nya kakra de. E di gu wono mo. Akwa ni ntino ma to afiri ma kwatra sa hon mo no. Ama sebe akwa ni be de kala ni mu me ma hanu mo hono ma tena 2 years nie na wakati hono mete ze ma free busa fo nten ze ma hono ma kwakwa tena o ba so le mo busa fo won mutino wo chema ni ya ma beta ka so ba nya duane o pa wanye won simi nyema wanye o so le ma o ba ne je ma jai o kwa de ma fa so hono mo no ma eni ya no bro ma jai o ta so le so ma me se no bro wa na wo so ne ya no bro ma ye wa bro dia asa akataka sabana se huja nene obese ma yi dia na wa petro ya ma se ya ma ya ne ma sin ma ya de ma yi me woni oba no wan na so wa ma ya me ya wo so wa che no ma kakre wo so wa che ba no okay me ba 21st clinic one na first story one aso asre sciatica expert any 21st clinic and it bomo dia so sciatica ensio tutoi wo to ase agirim kosi fam wo tumi sa wo transcent wo den na wo nante yade a 21st clinic dia one na mansa nyina nim se sciatica no ne sa no dia one expert en fan kwa guguru wo bia so na yade nkaye bia so kosi fam eno so bomodia ne ko na 21st clinic ne sciatica no ye expert ye yade nkaye no so de ene no kra de ye koko ne sa ne yatenete prekope lab scan massage machine ye de treat 21st canteen so 7 am pepe fufuo banku adwene nkwani ina no na chesa aye ready no akwhwe bi ni pass yeme enkai do me market we do den mo kuma se show overseas wutra alpha radio so nyane techima go so ne sahwi e wanyina no 21st clinic won mo wo kwa na kwagya yensa for 0540311311 0540311311 21st clinic number no bomodia ne pusu ahoma sesia ye pusu yesu ye ewu pusu 21st clinic die no na yesu ye pusu Christiana enim asen atobia ase ehwo no wote yesu ye pusu na homa no na ye ne di nkomo na ima kwanti fifrichwa yesu kwafa na de sha ankowo be hin ha wo Christiana ehne fa pa na akwhia no Michano Santase ima we relax ya mama ma Michano kwa Santase mim na media se de se atase wajiji adam na je say here wo o ba here fa any atase ye ni abre wo se fa na hia no Michano kwa Santase no o ye dan no ye made no ye dan no ye made o ye made o efie bi na so mutwansu ho no mo o Santase zongo no mo sanya ko okofro pepa ko enima mu ho no mo hotel fita bi okwa no hotel na ti ho no mo okay ti no o ye dan na ma me no ne tie na tete no akọ hunu no na akọ no kana asem kire mi se seni o made o fia na asem ma me ne tie de tete no na tam se na ma ye de ma se ne pe na me se me de me bo antonya de on free ho na wase ne pe da sa akọ hunu se o ye made na wo se o ye made no e na akọ se ne pe man medical se ne pe o phone se na me de me kwa ko hu bi o ye de o wo no ka jem se o kuma Santase okay me se ne me de ma ba hwehwe no o ba hwehwe no na so ma me hello hello Ma. Christiana. Ma. That's a say. What are you? Okay. Christine, you're by the way. Kwabra duchum, Barama. Oh. Okay. Now, I can't wait at 20 day. No. Debbie, what in mammy? Why not 20 day? Ima na 20 day. Oh, okay. Now, I can't papa way. Yima. Okay. One yima. Na any yadan na wasa kache yima say. Enya ne bani akwada no. Me ba say. Akoma FM. Friday. Na amu baye me ma me yi. Na me kra ne say me pese me nkobi. O ga yim say o ma me fa kwala ne nko ga yim say o ma me fa kwala ne nko mbra o si dabi. Nti one me ko huma obo mi. Na me na say me wo fa ba ko ka je nse me ne kwa kwala ne ho nti aye de ombra nti Saturday no na me ma me ba ko friend say ombra asema no be ka ne say opa beba o pensom na me ne ka je nse
Onto no no ba betu no ba oba ya mu bisa na mane se o wari ofi ho o si dabi on wari ofi ho ena mu se na sa de on wari ofi ho de ene on ni ba bia so ofi ho na che say enye wu mom na wo ka kire ne say akoda no enye ne dia na mom no se de o koyi wabusuafo no sa onware fie ho no ne ba tan enu ti do mo so ka say wonware ho dia ene enu oni ba wo ho ne ba tan okay but yenyi me ba ye beba ho no yenyi e ho no aya no afre Pastor Julius Amame na aha no mimisa no se na abrantie ye right se wo ka sa kire wo nom na wo se enye wo ba mabusuafie wo ne de dinkan ya no waka kire ne se woni na kwa ka kire ne se akoda na nya ne dia woni ne ku bia wo ka kire ne se akoda na nya ne dia no kre ne ba tan dabi ima hey mekua wo se woni won ko ganja sa ka ne nya dia won kan tena mu ko to be mu bia ni mo tetere o me no ko kan cha sa kwala ne nya oba na report bana me ko ka kire papa no wo no mo no na me say me bisa se akwala ne nya oba me no ha na wo ye akwala mba ene so no ni oba wo na nyum no e do ni nukru se ne o ka kire me a tie me se aba onyum no nim nukru no ena ye wo ntimi ena ye me ena de tum si na de bia mo no ko a enya kasa o don bia na no ka tem se akwala ne me ba no ya kasa de o ka cha ha se ena me say okay one wo se on ka bi ntre me da afan ba na me ro to papa na wo tetere na nim se wa ka tem se akwala mba mba beja akwala a wo akwa da na hon ma de che aka na wo pa ka tem se no kon da no afan na ko ka che papa no ma ni wa no anu ni ye onne me ko ka tem se me sa me ne ma no onne me ko ka tem se me sa me ne ma no ina ade ko to ba san ni ma ka sa se me bi de nya be din kan cho sa kola ni na bi ana me ko tu wani ma me ko to pa ni se 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 sa ni ma na se sa ni ma ana me ko to pa ni se ona de o me ka mo ana se o me ka na na o ka tem sa kola ni ba ana me ko tu pa ni se ne on chen na kwa ni papa ni ne mo ya se mi ni number kan me fra pa bi sa se asema na me ka kire no o ma no ya ya de no mama ya de o mama di akodru o ba se me so mo bi sa fo no na de mu se ma ya fra kan en kwa na mo no me bi se ni bia ni wo no mo ana kan be ju sa fa bro ye ni su banye anu ni de o mbeka ye ni ma ni su banye o ko tan so anu ya ya ni ka se mo ma su banye ma o kan je me boa ore ka I can say Christian Ejina so kakra bi ma me Pastor Julius na you can say ima na I am right to say abusuafo no wo say abusuafo ni bi sa wo sa de on bi sa se mo lo fie ho okay abusuafo ni bi sa na say wo ware fie ho no na wa ya right so be yi wo ma no say on ware ho ma we right say on go to ya tia de ma obi a ofie ho enti in effect abusuani ni say wa bejo mo de hye enti anu ye ode ma om na o ya right na emu mo wie no na say nko de to so say nso me ne mo de hye bi a de e wo ba na say me ne mo de hye bi e wo ho na menye me hunu me ma officially me hu mo no nti e na me say me nware fie ha no okay na nkanti asen ayekele ba to we no straight away say me nware ha na say nware ha de say de o timi ba so exactly but em plan de wo ko na officially nko tia de bi a no o betimi akasa me nware ha ba na nko wie no de to say me nware ha de na nso mo de hye bi ti na akasa me ba be hu mu na abusuana je matum na so ma ba be abusuana eja pade yes na kama abusuafo nso timi ato so fi waka say ene na afa no beka akwa no ho asem ba o yi anu straight no ene mo so ne na nto aso bi no fair enough ahun de koye yes sana koye we yi anu na say o muntimi ne nto aso bi go say wonni on we ya woni fie wodi wonni ba wa ho abusuani mu to fair enough abusuafo ni fo abusuafo nso ni fo exactly me bisa wo de ba den na wo ma adwene mu no menim ima fair enough because who to be can say abusuafo ne say okay yefa ya akoda no ane o maame Christiana ye ne din komo yi ne phone yefa ne yehu akoda no so ne yehu abrantie because I say no dia asay ye yi say Christiana anye achi ni sa akra ne nyodia dabi ma one thing is me ka sa ni wie no papa na ofre ma ba ye no o ka tem se ma ye de man kasa yi enti ofre me kwa vitro no ni fiura na mo ye se me me fa ja twanya de emrantin ba embe de we bu ku to jode e pa ma to sa na me ka ye no me ye de ko ma ye de acho aye wo kasa ka ni pain ni enti Christiana because wo de wo kasa o enti ka Christiana wo se wo kasa asem ni wie ko ye de papa na fm se
ɛnyɛ saa na yɛ de me kasa man kasa yi ntimi yɛ de me pa ma kyɛm yɛ de me ba na me yɛ de me pa ma kyɛm buku to yɛ de okay Christiana phone na da so na oba na ye ne de komo no ima oba na wona ne wo ye no a ye ne de komo no wono na oda so no na Christiana ma abra yi maka asasem wa wie ye no wo kye se kye wo be pa kye wo ma actually na be pa kye on can say then o pa ho akye no ankasa Akoma FM. Kon dine ho ye de embra. Fine. Okwai no Monday no no baye. Ono se mo de baye se mi don't mi ni mentre de memo no. O be you de o be pattern you se den. Ono am ka say ana sa de yen punish. Ana am ka say me punish nchonfa. No fa na mi tumi fa me. Christiana Ma ya da se wo ni ya ntwe se akora na chenchena che enya ne dia na emom no abusuafo makwan se ebia ima entumi mehwe ne basika on Sunday ana wan hwa akoda no ma ne do mun kan hwe enti se bia o discover na wo ba wo so ba behwe ne ba abusua ni problem bia ma won ho operation opa mama ni shi da enka ne sa ma no bi da fo mi si ho de minim die ti amebi sa Akoma FM. se enei ni nei se bia yima free ha wose mabafie me ba behwe me ba na me discussion nsam wususu sa abusua no wo mu ni no enko ana wo nya kasa kasa oh ma eno de oba mo ma tani mi de mi ga he me dia mi bi sa se ebra wo mo free Emmanuel o mo ni imedi komo no de iman kasa yie en ye nyina ye nim se wo ankasa yie enti wonyi ni se abusua ne wo ohaw kakra so wo ba ho a ye bi betimi yesi mo de even mo mutan so se me papa oye den mo mutan so se me papa o fa na se o frɛ o si ye mi sa o frɛ ne papa o fa ma oni suban ti no no pa kran kasa no I will find that me papa me ga so senior sio Akoma FM. o jaji sio senior so me fa koma na wa suban ti we no be wa suban ye a be daga ni se wa suban ti ni mi suban ya wo no mama sisa ama mi suban ye wo edi ntina se na usubanya wasesa die na oye wo a etumi ama wasesa se usubanya ma onamo dindi Akoma FM. ebi ti sai bubo bi so kire ye onye be me o so ba ne ni to di ni we nyina se ni se o adante we di oba bua me dedi dabi ono ne dia ni se ediani wo fie dia ono ne dia pa so ba ka se asimasi duwe na foto bibi ya onye bimpuda no oni mu ono so ma ka jem tani nenu ka jem se Oma miska me fanto ade ono se ma ka jem tani sika oni ni ama mu dia wumpo na no oma miska se me fanto ade Akoma FM. Hey Mekia na Mekia ujo so ka chen se mi mo kan fa se fa yo hu ye Mekia wa ni o ha ja so de ka so de mo ha o ma ni o Mekia mi ni ti fo su ma buta so on wa koma kata me bo Mekia mi o ti ni tra ba 3 years ni mo ka se fa yo hu ye da mama ha iske so afanye ni ma nyen na neka ma na me ti ya ni na me ti ya ni ma me koma kata se ko ya market ya ma sebi emari ya butu me so amiri so ma me tuni ma ayo fa le pampers e pad ni ya ma me tuni na de blan o se mi no ma o anu ho ka o ma no ho o ma no ho Mekia o kana ka te o kasa mo me me chi wo su o pese oni me chi ablabusiafo ho na me bo ebra wo hia wo no wo ma ne kwa abusiafo ho Akoma FM. ma Akoma FM. ono mi na busiafo bi ata mi na busiafo bi ana na bi wo ye oba meba wo ye oba ono o hia wo hene fampo o se mo kuma se fantastic na wo ye da na o hia wo na mi ye juma o ma ni okay enti o hia wo na o se wo pe no wo ka che ne se mate enu nti me mabusuafo e wo eye asena to bi ase konde ko hu wo mo asa me ne wo akoda me ba ta yo ba ye
odohu by baby or by near me papa mo side no by ne man mo side na fananko ebra no wanyi say awi anasa bra wo say wo pe no bra the look of first one but the look of back of pay na fananko bodi on me de ko na me ofa mo ni ho na me ma me na wo wonu kwana na ho na wo ka bibi say abrantie yi wo ne wo tena ye won to bibi ama me pa chawo wonu na de wo kwoto adwuma mu ananye ono a but so adwuma ni de na ye youth employment enu to no na pe mu kwan ma wo anasa de ementi ase me ba che da bi na ye youth employment papa bi na wa ha na ebeshi nsu na ye ode ne koye nti ode ne ko na me feel bo ma na ka em se wati enti buy no be enti wa fa wa kwoto adwuma suam se bia makoto ya wutis makoto tis ade pan mu kwane ko suam ne pam mama na wutu enti magia wo kasa no wo tie mo ni wo ko tuta hoka wa ko hene o ko adwuma mu o ka tanse wanya adwuma no anya no tuta hoka ono ko tuta hoka enti maban ade pam no wo so ko anu die ninka se anu de wanye anu de oyeye obai no o hai dan kwa ma no anu die nintumi ka se wanye Akoma FM. no mo dis kebi wadwuma mu ho o tue ni nya ne de nintumi ka se wanye na mi ka se wo se pi kura wanya bi ma wo ma ku tanse wona mani free fantasy wono mo wona mani free fantasy ma pisa no nya me wona mani free fantasy ma o ma ko hono mo e ko pesa adwuma no dete ma free fantasy dete ma free fantasy dete ma free fantasy wa o pe free fantasy ma me dete o ka chem se mi se ma me kan so no on ko page wona de ni krom nti mo ma mi adwuma no ka chem se de wona adwuma ni bi de memla timba na de mi ko hu adwuma wura no na ma kutu twan ka bi bibia e de ma adwuma wura no ti wo adwuma be 1 month 2 months ka chem se bibi amotanya de e mo tanya de me ha dan e won be ha dan 4 years eti wo ko han dan sa de ma no nfa ko ha dan 4 years e fi me bibia Christiana ne gas ni no rescue kan ne benda man bibia ni tv bi ko to bibia de bodan mu ma no what did you say enya manu wi enya wan ka so sam na so sana man de ko ma me ko Christiana na sa na bi ko enya manu na mu titire o enya manu ni bi ansia nye ya tene emu na ru o ni de minim se ne abi go de Christiana ma wa han dan ma o okay eno ototo ne magu mu okay ena ayi youth employment no so won de ko tutu ya ho ka okay ba na me ka sa wo so wa anya hwe amawda ma enya no na samu na me kan na de he on the obasia obey skaria ma obasia on the fantanta division asempa body sen pa de onye bida na edie na wo so wo ye support ne nkakra wo de wo ye ma no Akoma FM. Hello, Christiana Maa Akos ni. Bibi so say edie so na wo so ye nkakra de support no e wo de wo ye ma wo ne ho mbadana na yahwe na wonya hwe me kai se wo se wo ye mpaboa o kasa ne so wo boa de a wo se wo ka senka to mpaboa ni bi ma no wo ka kire ne se wonya ma no o mo to mpaboa ni bi a no kre kasi me o me to mpaboa na me ton bi wo ye mpaboa ntikato bi wo se wonya ma na mo de mpaboa esi mo tiri so ni bi a mamba saboa Melkia, if you are who? Okay. Melkia. Okay. Melkia. Eti me fa nwie. Se abrante wo pani biem. Mbasa dari. Se di osi ya no pacho da bi di ato ni so. Meboa. Ya abrante we dia ya me pa. Ade no obro wa na no ya wo da want to be no ya wo da ya ankasa. Otumi bo me na mani kunu. Ha. Melkia. Otumi bo me e ma mani kunu. Ha Melkia. Wo ya quick temper don kaka na bofu. Ma da bi ma. About ma if you cry to me feel like only feel like ankasa. Okay. Ko bo me feel be yi. Okay. Mama me ko na me feel like 12 feel ono mo. Ma me ko pa me feel like wa ana sa jo. Eno ye mogo eno ye de amotena si ye wi ho. Enti Christiana akoda no ye ne de enti ye ne mra fie. Ne me pa cha no o ma gine ba. Hello Christiana. Ma.
akra no wakasa wakasa ye ne dia enti ye me fi me pa busua chawo Sabusia plan kwa dia. Sabusia ba ya dan ya. Omo ba plan kwa dia. Na sabusia ne wonwoy. Asem o da bi asem no aka ye no aka ye gitu so aka sa but ono akra che so wasa ya pe obi ni na ba pa chawo. Sa asem no aka ye no wanka ne ye ana meboa. Mami ka takola ni nya ne dia o. Metia sisa kranya wafom yenya ye nim se wafom ehon wankasa ye yabua ne fo so wankasa ye but enye dan a wona wona wo ye wo pese wo hwe ne ba wo sandi ne ska kranya hu se ne papa no eno na busua no o mo ntia asa na akola no ko ni ne papa klasin metia se but or papa who ba na nya say one mantini be one mantini what send in ska mamba cha dabi we nya send in ska who send in ska my money return ya send in ska me hwe so mbe bon return ma so mo se menye ba bia wo so ntam se ma me send ska na se wonu asema akwaka ne ma ye ka cho se woni ba bia wo ma so on se wa bu se fon se ka cha me se enti se tiefo ye be wo ya oba no a wone ne wo ye ne se akoda ne ye ne dia enti free wono ya ne abusua bedi nkomo na fa ye hunu ba bia ye bedi asam no ebeto aye Eastern Center wi wonom na ede best man capsules no wode abedwa so enu ti bomode atutumrika manamoto na kone kopebi wusisi na ye ya be ma waba dabridjo ni nyina ne se be ma waba dabridjo ima wo kasane wutume wo de ima utume wo wujidi anyesa wo ne oba na da na nsuo na ba je se wo wo wutume wo wo ba hwa na akra ya ka che wo se mprenum se nya de obehwa na nya de amba wo ya no kwaje bi na beka sa me pa cho nyo bi na beka de ne mo nya na mo fa akra ni foni ne to so me nya foni nyina wo no mo fa to so wo mu mienu foni na da so no ne ba ni ne ene wo no nso ne fine boy and on that screen this one TV this so Akoma 87.9 FM Facebook and YouTube like next year bomodi ana share my papa neba and da one enti best man capsules me so Daniel ba have me kwalenak Mr. Ubenyabi na Eastern Center the best man capsules abano no kra wo mu osuhum Hansa Street kona ko to be na kwaton na se say mema tugusu a wo mo fom pa fra 0208 288099 0208 288099 and 0244 96 6043 now so ma sanka bi nemu mawie meka kyew ebia na wo ye bema wo so no oba bia kwakwawo ama oba ne se akora ne nyode he wakato aso bedu akora ne nyode sa na ti abomode na fa asem no fabra ha wo problem bomode na fabra wo kuno wo yire sofo bi na adi wawo malam bi na adi wawo tutumrika manamoto na fabra komamu nsem dwumade so ne yehwe na fa yenka emfa ema yentra so ne nim se de tie bia no aso no ebeba beka ne pepepe said ye was yesi eka no ye wo Kumasi askwa ye ne mo na edi hwene mu Kumasi askwa stadium Kumasi sports stadium askwa ye ne mo na edi hwene mu eno nti brane mom wo ba na wo yira kwane a friend 020 3933582 020 3933582 Frebajo so kafefe talala kafefe talala enemu san ya de aduro ba ko pe enene kafefe me se wa da bomode syphilis gonorrhea wo ba wo de po na ha wo bacteria infection wo nya kafefe capsules ne bi ebedi ba ka ginemo di be ma ka ginemo ba bua mu nyina na siesie mo kama Daniel ba kwale na Fredmans Opidan kinso ke bank smart e bobo asese wa ba mampo Jodas Smart konongo owusko bi nkoko Fre Harriet netu kafefe capsules ne bi esiesie metu wakoso kumanum ebesiesie ne kama be ma kwaku donsro emfa wo se kafefe be ma ne ma ginagina ne mem enu ti Fre Harriet was 0207 183 819 0207 183 819 and 0243 105904 0243105904 kafefe and you was talala and okwasem se ene se wo pe ayi babia ya benu awaduane dia ma kama dia eye energy catering service and you wo wedding no o party na dore no wayi no bomodia anako energy catering service na continental na local dishes ne yenye ne fan serve ahogwo ba fried rice and grilled chicken jollof rice banquet tilapia eye fufu abunabunu live soup upon channel fish no
ne nyinaa energy catering service wɔn mo ɛbɛyɛ aduane no delicious sumptuous palatable nutritious na wɔn ayɛ deɛ ma ho wɔwɔ breman ɔbɛnbɛn mu krono main station hɔ macro traffic light no so ame macro wɔne gua filling station edi hwɛ ne mu bɔmmɔdeɛ ne frɛ energy catering service wɔ 0243 367993 0243 367993 Charistic Ventures wɔn mo na de Zahara enupa no aba Zahara mecha ne G capsules no etutu enam nsan yade ase eno nti oba ye bɛmɛ yi wo fa Zahara G mienu a no afa ɛyɛ Zahara mecha na 3 cups na de no G no ekoto ne padua no enam nsan yade bibia ebefiri hɔ ama ho atɔ na Zahara man capsules no so de bɛma wɔbɔ adabridwo wo dom brego fan club no bɛma wo ho de ne ekɔfam wo nya Zahara man capsules mienu anopa mienu anwumre hidi eba mecha no malaria typhoid wonu mu ato a wontumi ne die e balance blood pressure no perfectly wo kan shi drugstore and pharmacy chemical shop ubenya bi friend 0246 348334 Charistic phone number no 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 Gozoke Recruitment Agency ye pe bus drivers e wakata wo kwa bosume 3500 Ghana cedis and ye debate ya classes e ye see anasa efwa mo dia na bra utimi ka bus ya bra ye wo ahenema kokoben 80 mo junction Grozo bo mo dia na fra ye se wo betumi aka bus na wo lances see ne efwa do be kata was 0552 833381 0552 833381 ye twa ho aba ye ba second story ano hye ne dia wo mama Amafui Marine edra ye bohu okay ana me se ne pe ene ja ye se ono won free hanom no wo free asin tetere na obeya medu hanom ntimi ye se me de mebo ano am so okay ne ebo ande se wo free bebi owo no na okunu krom na onko pa adwuma na me de mfa ne metum tiasan be sa ni na me konu krom ko hu na busuafo ko hu na ne papa mo ene ne kikamrom kika bibia no me se okay se me mebo mbaba ne de a ene e kwa ho no mo ntie na kan se onye de on pa adwuma am kwa ko ye adwuma nti se onye adwuma ne bia on frame na me de mfa ne metum tina me ye adwuma na o frame o ka che me se onye adwuma ne bintim ne de me mra na me so okay ntie na me ba na me kwa me ni madam no o de me call madam na nim na ja e kwa bibia na ye de kekan na me twetwa no ho kan na business start adwuma so ye de onsu adwuma so oguso a wosu adwuma me so me da so e ho ana ye di akoni aba ti o wa na ba sinfo so o ha na me kokuma se o wa na ba ti me o ma nya tena wan ye ko 2 years me na nyinsa ye de epiem na o ta tom so ba so onye de won wo da nti nyinsa epiem no na se na oba adwuma na ho keka no e wo fom ti madam ne ye se onko fie nya de enkonko wo nti wo wi na bosumi miensa ne bosumi na ye chi Akoma FM to wo wi ye no bosumi miensa bosumi na onko adwuma na wo su onko bi onya bosumi nsia ti madam ne frem sa de oba no so ma bi ma na sesem so madam o so beba nti nya de ye nya abotan ye de ye nhwem okay ti eguso a ye hwe ni ma fe mi bisa na fe ro se onko adwuma ni biam se onko adwuma bi no mo ko tutu an kama hand down almost 4 years so de bisu adwuma na pon ye bibia na ade no tira wo nya de unsu adwuma ni bi na me ka o so unsu adwuma ni se so unsu adwuma bi ma de ade na so be de obe ana so ade pam na me se ade pam na mdu akwa kotum no se ande ho de wonya de won pam se okay ene me yempa bo kuma sentene ma me yempa bo bi nya de emre on ton wo e bia we a wo se eno so de wonya oba o mo so pabo kwa tima bi ntem so de wonya de o so nya den wonya oba na o mo so pabo kwa tima ni bi wo ka so se yank mani ba je ho o so wonya ba yo de den o mo so pabo kwa tima ni bi ntem so nya de won ton wonya ba wo so pabo kwa tima ni bi wo ye golden lady ye ni to golden lady so me bo enu de mi ni so wonya pa o ba mo so pabo kwa tima so wonya de wonya so okay wonya ma de mate am dan se de adwuma pa no person o so ade pam na am dan se ade pam na fa na person o suan no se nkan na se abudun kwa am se ade nkan de na wo no ma pe ko nkan na se abudun kwa no so nkan no fa mo se o manya adwuma bi na ade pam na bi na mentom machine no ma am se na wo fa mo se o mdo anya adwuma bi na bla be suan na ma mo to won ne ma na o fa nko tume am se no mo se tintina anya de metuto machine am se o mi de minye se adwuma ana afin so no nkan so abla bono mintimi nkan se bia meba odidi mu ne akra ne hwemu no kan ya mabo ne wosoro eche bia ye wentene mantemi ana metim do ato adwam se bia da ma ya na se ekwan so bia metim do ato on so kwan so de on penatin try nkan ne abudun kwa no am se won so de
meni nya de enye ho no mo ti sa o ka dia ni Akoma FM. ntra onam so nya de mentem be bia okay ti ti so no ma e uma na se meni nya kasa no o si akra na me na wo no nya me ba nti obey dead na pa chiro obi a me no watena fie mienu fie kom fie miensani akra nya mba sei ti uma na ja ya kan na ja ya ko na ja ya solve na ja ya de ti wono mo ti afie mu ebe di bronya yimu no wase na busa fo fa ne kon kan afi we last year say he ebe di bronya mu mfa oba ne ko se nkran be na otwi mienu na otwi man to oba ne kan man ta akra ne kan say man to oba ne kan say na do na we ko be onye de wan kan me ko so fa misika ne enye bia da de ko na adentia oso no fa na man ko so onye de on fa na onye de on ko say na me kwam no neti uko bibie na se onye de won kran me na busa fo ni mu ya kutukum am so okay why da ba mate tie o kon ka 1 week man fi banenka man to banenka ono de ba nto ba me so mom tie mi ko mi ba ko ya adwuma me ba na mi ko na busa fo na man kwa se on kon ho no mo mi se na wa de mama obi kwa so on kon na man lo fe wata misika ene me bag ya wode ko am se o mo na man kwa so onye de on kon na mi nya no ho ade a me won su tweme ka je nsem nya de me man nko am se okay sana ka de mi nya misika nto onye de on from sika and send him no nya don on sika be na send wo on kono from sika rekoi okay on fa say na almost 3.6 okay of fa rekoi na tama ko yedma we ne banti o dem discussion bag ho to ko fa me bag e de nyema gum net kan so che button nchen na tam some man 46 on fa ko akwan insurance ni nyina fa ko of this kan nyina de e kon kan no be 1 week man ten nka nti wo ma no mba oba o me hye mo no be hye won na ho no mo ti ko na busa wo me keka bi kire wo mo ka jem se me hia oba no me ho no mo bi uko me ko oba no busa no fa mo no ka cha man ka so nya don kon kese me oba o me hye no ho no mo o ko hye ni na ho no mo tena me so okay wa ko so no my identity ba be jim sika no so sika no ya de wa yusu mbe so de do so da tuto mpabo ne ntari bi da ama akra me so de okay matin tena e mo keka ya na ja ya so we problem no ana me san ne to no mo timneti a mene ko nya kasa kra bia o se akra nya me ba wo ya dan ya mene nya kasa kra bia o se akra nya me ba akra nya oba ma nya sam kitwo wa nya se bia kan ba ko kan minu wa kan pempi be penum ni be pempi impempi ama ba ko mdu ko pie chichire on pim ba ko no de ma pese bibi ntim pese wo de moni din be ko tu nanim ama o friend ne nana e to mani se no ma de ba ka kire mo na se no so me do mo ka won na ibusa oba no ban se o akwa na ba na bufu na de ba ya ma wa kan se na so okay ya de watina e ma ta se no bie wonum ni atire yie asa wo rabo ye ntepe tena wonum ni antine yie na papa ibusa no so bufu na de ma ne ka santi akwa na de mba na kwa se ni kwa se ma sa se me de epf no bi na be ma ne ti de ni kwa se okay kan se be ma aye ni ya aye de a che sa na akwa ni hwem no e baby bi ho tena o sa se ntema na ye de esa kwetena na ma de twam yam kra be busumi mienu ni busumi mensani enu omu wa ye bi on na wu be last year mo covid ni mu na era on se covid bem so mo nya aye nti mo de efu ni se adaka ma de se mochra ti ma yi ma ya de no bra se mka so bia ko ni friendship no on ko yi na na ne de kokosie ye so mo kosie no mi ko bi oba no su ko bi ndo oba ne bo mama nya ba na bucha fa mo bo mama ne so oba ndo bo mama nya me se me de meba to oba ndo di kan be 3 days time sana me de dano mu se na me de me ko ye nti me ko ye na ko me ba na wada na oba nde odi akoni oba wo eyi na se a o ma funu so no na mu se akran de nya ne na me kokko hwa akran bu san se na me kwa we ya o mo so okosie funu me se na kwa krakiti waja no ho me se wo ko sie fu sa akran da nya sai sa bre no ma ta na akran nya 1 year and some month okay and it's been 2 months na kwa kiti no waja we se we do ko sie fu we different che wo ko sie ye na de ntra we da wo yesa so won me bufu yo ba me kasa na me de twa na me de e be fem ko sie fu ye de me ba fi tin ba fi nu na jama me ne bitete wono ma nti na se be 2 months 3 months ye nu ana wo se o mu o na busha fo so ma ye do ma besi me yi o mu ko sie nti o ma besi me yi bidin ye na so okay me de mate tina me no wa ni e wa fum na o ka kire mi eno na na to ka tam to na ye mate tin de ma me gu enu ma me ye de me hwe busha fo ni se o ma besi me yi ti mi gu ma be busu me obi ama abusha fo ni me se wa yi Akoma FM wo chance
No, so on the catcher me say busa for some besime yi. Oba no mami awe so some baba besime yi. Tinka power capsules. We benya tinka Dr. Charles answer Dr. Etwa say na we dia tinka power capsules aba. Ya we de baba boa yenua ma na afa yenua mema no mu a. Ene niema nko yie kura wutumi sampa oba tinka tekọ. Be ma tinka tekọ be ma niema mu ayemre. Brego chese be ma no wutumi sa ayemre se kambu sauce no. Eniema entimi enko yie woba so akoso yakumemu. E wonyina na enye yi a chese woni be ma dakra na afere. Wonya tinka power capsules atenka ebe ma fanu ni bi no nyina nya tinka ma muhia. Mutumi sampa feeling kun feeling bam wo bia ege ne de ene yemfa wo ne wo fie yenyi twi adoa wo bibia da etumi num bi age se bia wonya ni mfie enkoduru ba fie du nwotwe a wo ntumi wo de enko ho ene ma sorry ya wa hwa na de akobo dan mu na eye Jehovah Medical Center wo de atenka power capsules aba no wono wo Paraku Estate atasemanso ope na wo kwa wo betumi akotu atenka power capsules no ebi friend 0591 825365 0591 825365 and 0267 388430 0267 388430 Dr. Charles Ansandro was say atenka power empemu champion aware saver Pastor Julius mama mu akwaba ma me joso miniaba mama mu akwaba me joso mako okay papa yehwe yenua bema ima and afa ne former girlfriend Christiana ewoni nkura mienu a ya twempara can you imagine just imagine the concombility ex-girlfriend oba no odon wo oh now tin ka sa ima odoba no oso owie o se me pese me wo ha na abufuo na ma me ko ka se me kwadwene ho aba papa yankwa ya chat efo nyina Akoma FM. Story no. Akoma FM. Omo ye nkwala o heyi ma na adwene sakura onye nso aware cause we share oba e wo santase o se o pese o ware no o ye made nti o de call free baby I want o sha se ko se na ne tebia mu nya gina mpese me boa no na ma se o share ba ya na o pese o boa na kwa be de ne fa so wase ne pe wase wate ase o se ko krum o ko kro na kwa koto adwuma se na wo ka no na o na to adwuma mu ya fe what next mama de ko ba ina na say imanti mi antoto ni o pese onya atema ma oba no but akwa ese nko fa so no de wa hunu kwan no nti akra na akwa nyema wi na wakwa busuafo baby a problem no wonyi na aye abusuafo no nim kasa yes amwa no na mama hwe abusua bia ni wa ho se ukoma seven previous sebi o se wo magimi kura onye hye no mubodwa se ya masa omanim kasa nko nti wo kona se nko mapanyi bi dike tunufo ansa because woni omba na nti wo amamre mu no ye nimwo nti se woni omba na twempera sa nyensen ba na wo ba de se ombusa on se wo ware fie ha that is the right question na wo be yi ano nti nka ono otimi kasa yi a ma ka busofo no betimi akofeda asira o mo hyehyɛ ye ne enioma bi a esesen ko ye but ono so ya no simple say don busa simple na enti se wo ya no say me nware fie ade a ma say ne ye nimu ba bi akọ ba bi ye ntimi fa eba bi anso ma o so so wo pe oba enti na oba ye no ana botaye bi nti na oba ye ana na mfa ntodwa enti when you know enioma e require ware because bema de me ma meta kam say so oba ko ware bema na obema no seven previous mama wagimi a fa ona pe o chele na pe ompa bone dwane kire se wo ba no mpona sabi wo adwemo mre a obetimi aboa na se bema na mu adwemo mre ma ho na be boa no enti emu abrabo wodi na bufuo ye niema bi na enu de be de na aboa mama o gere na yo de ma bufuo nyina busuafo a because wo se wo ba ye no obo na nioma no akọ obo na nioma akọ no e na wo ye wadwene se wo ma no nkọ mama na okọ ye no wo twen se abusuafo no be bra invitation se ni ma me awu enti bra yie na obi a unko fie nko hunu obi a no yetim bese wo yie yetim bese wo yie dabi enti sa ni mo nya ni mama na mtese na dwene swa onko no nko sua de yie na onyiri no mfa na dwene no emra se mama onko obusuam na se nya wo ho ade untimi ntena se abusuam mfa krata ayi mese wo yie ensa mese wo yie se wo ye nimo ya ne bese wo yie mama emfa nto aba na be ya no simple se akora no problem bi ye ni ho na emum anu yie na oba na abusuafo se oyi ye no ntina ma akoyesa we onko no nko pachew on pepani bi nka ho no nko sere se won kasa yie wona ohunu se odifo nemu ne ba ne de abusuafo ma na kwanya ama na ahwe ne ba akora no so won ne ntena biem oso won ne ntena biem mama
mo nyina me yes me de mbesa Akoma FM. na oba so odo no kwan da se no so no ko ba bi na ko pa wo brabo na ko to nyoma ina sa brabo ni bi me da se papa mami do fie Marcos na da ho no obi be so se na da ho no na da ho no Akoma FM. I say I am Mr. Simon but the di kind na abusuan question on bisa no be so mo kire say Abrantie na se wa baba ye ne ho ade Christine ho ade de amamu asanka munim so abaye ne ho ade eti se opie na mbusan se wo ware fi ha no automatically is there bi so me yo bi ha ho ade za o mu su na fidie asanka maje yesu mu fidie fidie be na wo sam question ni bia fidie be na wo so osum ne ya ye no ho wo ware fi ha no pacho there bi ene die kra na ode maamo eti nyesa dendende se bia mo ne ne betwe sane on ware fi ha na wo so se oniba ene ma no ya de ensemfonom de amba so mo kire se obi ni obi hu na tete bibia kakra bi o mo se ai enye oba no no san hwehwe ni hu ni sa brabo fun om kosua na o Akoma FM. wonim se wo ne na ada wa ma ne kwan ma no wada anyinsen na ko we na sa asam kakra ba eno aso ayire ho abaya na no that afidie so ani o ono ani ai me mo fanto so mame edufie wo be hwe yie wate wo be hwe ede obi akwana de na odompo so ande no kora na se de bra ya wuni man to mo kora hwa me pia oni benya case na se de nani abre se me se me ne ne tan ai me de wo bi san so odos me ne ntena bio oni ne ntena bio mo nkwa ne ba bi no hwe ne ba na me nti o ma se sa angle na ense me ba ha ni na bo se me ne na wa me se nya ne ba no no e na me se nya wo so ni important se ya na de na o mo pe big question be again why you ungrateful anya she boy no wa hwoda wa boa woda ti abusua no so mo kra mo nim ti first question mo di bi say no we o ya kola edi esebi te anu kasa nyina otum se ono ankasa kra no de o kan nyina osuru eti in the first place no wa ba na bia wo ware fi ha no mo se Akoma FM. onkwa ne ba bi na che se oni yiri bia wo fi ha oni ba wo ho woni na ani ni ye enti boy no so onyanse mfon no se onpeso be waware hwan no peso be wo ha oni abusuan wo fi ha onpeso be wo ha ne se de ebra bia woni sika bia wagigi ade ma wanya sika se maame wo hene peso me wo ha nti onsan ne ha bia ro fo no onfro onko nyesa ne Akoma FM. Eya kuma into 7.9 FM akuma bu sam dwumade no no ade ade ma wari ya the second story no and it was Pastor Julius Mamidu Fie me say eya 3p garlic mixture 3p garlic mixture de and your vitamin minerals nuane no ne aso agu adro we no say bam and it me some sanka bi ABC immune system high blood pressure menstrual pain high sugar level when I know anxiety why you can say do stroke and shewa what you say tentem wo fu na yese kapu eya stress eya 3p garlic Mr. Branebe Sombetobi, Daniel ba Mr. Kwalena Keba Bidak Angelos, 3p garlic mixture, Mawasaka Bisesia, Edra Wonon Bakwa Benum Dway, and only 3p garlic mixture Tom, and Mawasaka Wobi Nadawo, for 0248 928824, 0248 928824, and 0201 000021, and your number on the screen is Boyino, Bomodiana Fanny and a friend. P-Work natural, need to 3p garlic mixture no, and we bushing na and nom. TIME, a time herbal mixture, time herbal mixture, dear. Malaria, when what I want to win the dear Monamia, Bomadiana no BTIME at the Brato so, KJ capsules, a bistimia system no, and Namusa, ya dear so dear, and you better Pia Fajine, a bra one of KJ capsules, Mroma Bijan House, Atos Monaco Jasha, Kwalenaka Badanieba, Mr. PFM may also scammers, Apidank, Ubenya become nearby. BMO Fred Time About Center I was 0244 417 669 0244 417 669 Yankofa second story Remo a Meso Prostate Foundation Clinic I feel Natural Health Center one and also second story no asane now one a day Femike Abba Femike dear and your waba candidiasis what de poor a be Femike Fawo would ya Bomodiana Pompigo na a be candidiasis na fe ama wakoso kumenu mu ayeketo bi na che na just one says virgin yemo and probia 3 and also sexual infections and the probia 3 no e man meme nyina and na ennom na eyi sexual infections bia de frame so never the power capsules and so de and ye pals koko e betutu no deku chane so ema me say enesa wo ba wo blood pressure na check ultrasound scan ni nyina e bi aye waya scan no ye twa waya so na ye say e na oni nyina no ye check Ainsan Estate ye Ben Good Shepherd Junior High School ahimfie Natural Health Center
no Ainsan Estate ye ben Akoma Junior FM. High School Freya I was 0555 902989 0555 902989 and now 0245 111291 0245 111291 main soap Matthew ewo na enije nyina ewo yani Ramatu Mohammed eni kwama Rama yama Rama wajije dem Rama trase pima me ne ani abre Rama awia de boko na meni bema bi na wo ye your friend Frank Aka what hene patro wo sahwi ni wo sahwi na me de metu kwan se me ba kuma se abesu adwuma okay ye won kula mienu ba ko 12 years na ba ko afa no ko 5 years na kitwa ni so na me so afa na mame me kan bi a wonti ase Akoma FM woni be ma bi a friend Frank Aka na tie ena na mote sahwi woni na wo mienu ena watsa nkura na boso waje wo ma boso waje boso ko ba na oba de se woni be ma gya ya wo kwa wo medi wachi o ne se de na nkura ne kodi be ma ne ho wadi nyansa kwa na aje nkura kire mi nyansa kwan na se me wo me sister ba kokko leba no ye fani Sakina na waba ye no so ho kodanya me ase nti me de ketwa na ko panyin de no wa ne nche me de me aba kuma ase foforo no na me de o munyina aba ye na ba yi boy ne ma me se me fa panyin ni ye de e ma no na ketwa ne nka me nchen enti me de panyin ni sa akoi ma ne ka ketwa no enti ketwa no wa me nche na me sister feel ba no ba ye no na o so kodanya me ase oso akwadanya me ase na me sisa de no frame say yen me nkwana me kwede de yen ko gya no na ye koye enti mo wa na ne ba ye say ne ma me say na asori fo mpanyifo ewo abrochie no maba omo ba be ya asori enti me fa ketwa na oni panyini nya kora o maba me nchen me fa ketwa ne panyini ma no na omo nko asori no na me si yo na ade achi a oso okokrodo ade ye anwumro ba sa do ma ba omo pon a me hwe ya wanfa na ama me so na ketwa na nyasan me pa chafe na no okọ 4 years okay oba na be ma me pa cha oba panin no so yo oba omum ye no nyina ye ma enu wasesa wo mo akogu be ma ne so na be ma de o tete ma sesai na so na de ma enkrai ma be ma me na se me fa ne ma no me kwa de me se ma me ne kwa na eje ba ko na hwe no na di ntina wo ye able woman you wo nai wo ho wo nsa wo ho wo bibia ye adwuma kama enwe chenga no me pa cha yi esidan na wo ma ne se fa akora ne ma no na wo so after mo ba na de mama me de me hu ni se na ye ne na no Akoma FM enti na ma me de ne ma na fo mo tete ma ketwa ne de ma anya ma adwe se me de ne ma no na asa me sister free liba no ba ye na wo kwa asoro no ena ma me de ketwa no ko ha be ma ni nya akwan ena odi nya asakwan be ye de e be gi nya asakwan no na me pesa wo kire ye mu no na tiefo nyina hu se nya asakwan na be ma no de eje kwa ma anase we bia we so to we hu ofe enti wo pesa kwade free wo so na to me kobo life and teacher ye nya asakwan na se me na me ka se me sister free liba no ba ya wo kwa asoro no na me de ketwa ni free ha ko enti ye kodu na be ma ne be no ba ka che me se ne ma me se o mo asoro fo mpanifo frebochi be ya asoro enti won fa nkola ne mra na panyin no so kra sa aba me nchen o me fa o mo mra na o mo kwa asoro ne pon ode ketwa ne be de e be bre me ende ketwa ne me ne na wa ha sei ena me kabisa ne se na tambe na ode ne beba waso mo ko ode ne beba afede de no me hwe wa ama ade achi ya ba ama 3 days time na me so mpesa me ye dey meba ena me friend se na ke unfa akora ne mra me ma ye nya dey ye nko na obeka kire me se akora ne so peso odi bronya satam ne ye Christmas no mbedi Christmas se ya no se ketwa ne peso so odi bronya o enti odi wia na kam de na ba na ka 1 month ama madi bronya okay ena me si ena sa ade ama ye dey mate ena me ja ne ye de ma o enti me kwa ne me sa ya ma se me ba ba ji no no ye no ho bibi ena akora ne wo me nchen ena de ende no okeka kan se na me hu ni se be ma wo ne na wo kwatwi ni twen obaka se bi kura akora ne nya me ba enti na wo ye den wo ya sa no ena me ja no wakofa oba bi one ne ti enti me wo ha na me frage no na ga ne ka chem so ensuro na me afie wo me nchen ya eti se do wo nchen na enti ensuro wo me nchen ya me enfili bibia ena me suyo mate
Timi wa ade bi mu ho na obi frɛ me sɛ sister ada wo ma no wa amre na wo ma na me si ade wo se kwan abo ne de nkura ne nam so na nye akonkonsa fo wo krom o mu bedi kokonsa ma ntie wo mu enti esa to su mienu enti de to su miensa no yesi wa panyin no wa buna yesi ana wodi wani kohunu me pa cho me fa mani wa fa nani kohunu enti fo enti ebere se ye no krasa no ana ye ne be ma ne bekasa Ghana kuma se wase Frank fo wo krom no kwase mo wo krom Abrajin wajina so top fan 2 na just wajina so say brother Frankas please come and remove your mouth not amakwa kwesi wase ramatu din ye ba wa hase no na kwantwi wase Abrajin okay wo bisa say where is condemn will live Ali Dramani wonu de wasresa wo mu de wanya Isma yenu be ma Joseph Abuajeje wonu nyina gina so momamode anam hye emfa emayen aha Maxwell doku yenko na yenkodi enkomo memo ha okay ene ya baye no mpani ya kase mo enya agrokra enya adeketwa enti sabre ya yatra se die na MC asebu mejima konwa se die na ye ban heba center enyarewa enti na ye wa ha sabre ya tie mako ansemu ina chese yare ha wa obeda atie bie untimi ntie enti pomoden na tie ban heba center de de brewo na afi nya aso me pacho ban heba center ubenya ye ne ye number odi benya ban heba center aye wo atonso agono eni fa natural na mpanimfo se obi benya wa na free yare ama me ne wa ansenso na free yare aha yare nso de ese kwabra na kura enti fa number na ntentem ankasa number ne ye 0244 Akoma FM 34 82 0244 08 34 82 ada 0244 988 004 0244 988 004 ani etigo ne 0272 50 00 12 me pa cho ye wa atunso ago government hospital ho ni nchemu ho na wo bo anim tenten so a wo de obra wanim sai ye mfutu kwan wo ba beto ban herbal center ye cyborg kesi esi ho ho na afie na esi ho na no na ye ban herbal center anatemanso ye obi okom 16 lashibi aye ben ba west club ana ba west city e ho so wo do ani kira de ne kumase na eno ana ye ne ho me so awia utie mi a na ye nkase eye ba dompe ba kase ba sasa bro ba na eduru hey na me say da bia ya na me kase yare de ya enti onwumtufo bi oto no nwum osema mo bra na free yare obi benya onso na free yare edi enti no wa mo bra na free yare yare de oto a sikasem na ha o da bia no beta musika na de ko hospital mesra utie ba heba center na afa yentwa yare ne suti amawo na afa bra na benya wa yare sa mesra obi o ha da bia wa paya ye wo no bepem sa bri da bia sasabro enso to ya me sasabro yaba enso to ya me sasabro yaba awia boy ya me sasabro yaba chese won de da bia na ye sasabro terms nkwan wo ka mesra wo se awia wu tie me ana wo hwe me fo ni kire ba heba center sasabro na edu nya wo de bo ho samrane no enye sa enye yare a ba heba center yentimi nsa ye wo ho adu ye yi sasabro efiri nipa so enti sasabro na edu nya mesra awia ya tutu amerika braton so ago government hospital woni nchemu ho na wo baba beto ba heba center ho sasabro na edi unya no ha wa ma ne ukotodwe awon ukotodwe nyina ektutuo dani da nyina na wo do nsa ayiri ukotodwe mu no ba heba center betu sa yare na si nyina ma na ho ato obi wo ho a da bia ya na me ba sisi yare edi nipa nya sisi yare nipa bebre besrew so pese usisi no asietu na yare na wo sisi no pese obenya ya obi a fo ni kire ban heba center me so wo ba ban heba center sisi yare wo wiase bia no ban heba center tu ase wontimi mfa sisi yare enwura ban heba center ya so ye abra obesa akokwa na wo de yare asa akoda bi oba ya sisi no se de na aye se echima kohwe ba bi se emututuo se kuro na abamu de sisi na ye bia no wo de bedru ban heba center ye be ya ma obi a wanya nkwanhia ana ama wanya sa sisi yare no eno oba ba center ye bebo ne atu sisi yare na se ama na me ka kotodwe wasem obi o ha ni kotodwe titu ye ma me mpanimfue kotodwe wo sori a chese dine se kotodwe no kro de benante awia boy yasem ade san yasem anadwudura yasem mesre wo kotodwe na ahonhono no ada bia wo tietie mu no anu ye wo ba center fo ni kire ba center na kotodwe na edi unya no kotodwe na ahonhono
hono no kotodwe na yare abamu a eye dede ekeka eye gogoro no mesrew me etuo ntwa na fabra ban heba center ubedru ban heba center sa kotodwe ye de haban na betu so ban heba center de ma ye de ne dance so ye nwanwan se haban ene edidi edwuma uba sa kotodwe na ohawa abamu no ye de haban ne to so a ubehunu se mere kakra bi ubehunu se kotodwe na ohawa wo mu nyina no afiri ho ama ho ato obu a ne nsa ne na nyina da bi osori ana ye titiriti no okasa ana me nsa aye titiriti me nan aye titiriti anansi ache me nan anansi ache me nsa mesrew anansi nye police ni a obeche wo da bia mesrew wonan na eya oya da bia na wuntimi mfanye bibia no wonan na da bia aye titiriti no wonsa na aye titiriti na wo ho kire wo no mesrewfo ani kire ba heba center sa wodu ani kire ba heba center wonan na aye titiriti na wonsa na aye titiriti no wo ho beto amu afiri mu am ye di adura kan Mr. Bible Center saji e number ni biom na fe yensa anto aso number ne de da bia ya na meka se ehia efiso obenya Bible Center number na ukobusa obi na kina bi bone woni tirimu a ubehu se wadru Bible Center pa wo se oba woni akra wo akiri na fe odo akɔwie baabi mesrew enti ya so pa na ti number ni yi Bible Center number ni biom 0244 08 34 82 ana 0244 988 004 ani yetigo ne 0272 50 12 me pacha ye wo atonso agogo government hospital hona ni nchemu ufaso a obesa be pie na chi ana temanso ye obi wo komi 16 lachi bi mesra onse obi wo ho a wanya nkwanhia ama ne spana call na chi kase no ohawo ne amane aba ho ama wo hunu amane kase na ekura bam amani tutu no oda wontimi na mesra se wanya hawo ewo wa chi kase ho a mesofo ani kire ban heba center uba bedru ban heba center ye de haba betoto wa chi kase na yare aba ho no ama wanya afa ahudie no wanya ahoto obi wo ha nkwanhia ntini nan no kase na emu abuse epin mesra se wona mu bu a ba bia wo se wo kaya ye ban heba center foni kire Bible Center na kase na emu abuse epin no Bible Center yemfa haban kan na afiri akurase ba ya yatete aban yemfa ntosoma ho ye de aban ne toto kase na emu abuo no so a ubehu se nam yensa ubehu se kase na atoa na afi wo de wato opoma nyina akone na afi wo nante ekọ oba bi etimi se wo kase mu na abuo se ye wo nsem na abuo se wo na mu na abuo a woni ba bia akọ ba bia wo se wo kọ eye Bible Center aye wo to foni kire ho ne yensa wo yare na ahonto obu a wosori a da bia ode ne nsa bɔ ne homla ne mensa yi mensa ni yi mensa yi nyankopɔn amu obi asa ne nsa enyi wa asasi so eye ohaw na aba ho ama wo nsa no eyiye mesrew Bible Center wo ho aduro adukan eya habama brane emfa bi nto so na afa wo nsa no timi nanto ye na fa wo nsa no koya adwuma na fa udidi eye sa eba ma ho ato na afa unnen kosire obi a ade na afa wa wo de wo nsa no ye de eye adwuma enti awie ya me kasai so obi o won kasa mu yare bia won kasa mu ha obi a no mesrew emfo ani nkire ba bia foni kire Bible Center adansidi a ekoso Bible Center enyagro ene me be akoraketo bi last week no ba ye ni nsem na abu ekwo ho ne buye mese ena me kasa o maame wo ba nani age o bosse se a ne bayinsa na ato akoraketo ankadamre ye twene na mu twene nsa ne denden de amanisuo awro no nenso Bible Center ye ntwenan entwensa wo de aba ne to wane se atoa enti se ye kasa mu yare nko na hawa wo de afani kire Bible Center me kasa obi akọ hospital doctor aka kire ne se wanya hawo ne kasa mesra da doctor na se na afani kire Bible Center ne nyema wo ana obi o ha wanya stroke akana to stroke die se opese asie tuo na ho to wa meselfo ani kire Bible Center na de ma Bible Center ye dance wo stroke sanu se wo ba na se stroke na yewa na se wo na wo de na ba na se wadwuma nti wunya ta ma ye beje na to Bible Center ye je ne to ho a ye wo nurse for ho a omo be hwe wo papa na ana wo maame no anopa awia ne anwumre ama ne ho ato no enti ye wo female ward ani male ward ho ye wo dan a ye ma obi adamu nti wo ba doctor beje wato oje wo to wa stroke na ye wo ye de aduro beka ho anopa ye ba mu aduro ye ba mu aduane awia ba ma bibia na ho ato ana obi wo ha wanya adwene hawo dani dan nyina ensem o kan nyina emfa kwam misraw say adwene fo ni kire Bible Center wo ba bedru Bible Center edam na abo no ana se dam na wo so no ye do ba ho bato am wanya afa hodie ana obi wo ha
wanya etwo ehye na ha mu ha etwo no nso ehye wa ha mu eye haw ene amane brane ma etwo no enane ma wo ana obi wo hɔ akompo edi ninya dane da nyina okwa ne ye de ense tenetene so hwe ma me no he abayinam na akɔwe am na behye ne minum da bi eye yare bra na begye ban herbal center ye kompo aduro no udi koko no na kompo twetwe na wo ntɔw obi wo hɔ a oba eye fibroid ana atena ne so mesrɛ fuani kyɛ ban herbal center na wo fibroid na edi unya no emfiri wo so kra na wo ntɔw obi nso enyaba entone na so wawale empie bebreni eba ho asɛm ayɛ ama no unu ukunu ni nyina muntu anamo mumra ba center ye hwemu mienu a de mfonso ni free no doctor bema na duro oma wa duro abehu se eni ayi kra na mo awo na mo badam na so etimi se ba center de ya bo ehun se ya ye besa ye office wo ho a no so wo ba beda machine so a ne bonye de na ho ato etimi so emre na so etije ba center ye number ni bio na afi ye mfa asem no emre awieye ba center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana 0244 988 004 0244 988 004 and yeti go near 0272 50 00 me pacho ye wa to so ago government hospital ho ni chebe ye mfutu kwan wo de fa so bra wo ba beto ye signboard ho ana afi so tema so me da tiefo nyina ye da se yamra na ye ne ye nua bai eto ye nkomo twetwe ne so rama enti oba ye no na wo se bema no aba be fa nkoda no ye what the life for na be fa nkoda no ekodi ho okay ye nto aso ho tie sembe se me jeketo ano okay so person jeketo ano na wokọ bema no wakọ ka che ne se wo person wo jeketo ano na bema no emfa akra ne ma wokọ ho breben woni hwan na kwa die na bema no kae me kwa ne bema ne se me ma no wono hwan ya sa wode ne ma me onhwe no die nti se bema no wa maso oba abaji akra ne ne ma wa mesesa akra no wa maso obefa akra ne akọ oso onkodi no wakaka mebua ena wokọ na bema ne se de ache me kwaje no so onfa ne ma me die nti wokọ die ne si wo fie wa nkasa bibia nsi me ne na anko me ne na anya hwe oso onfa ne ma me so me mpese be twe ma mentwe no akoka sa bi akra ne nya me benti na wo yesa akra ne nya wan benti na wo yesa me mpese be twe ma mentwe yesa be be akra ne nya ne ba ne wa bie wa no aka che ne sa akra ne nya ne ba me nya bi kra da no fa me ba akra ne sa osa your ba medware no ne ade enu ti se fa me ba me ma me na me fa ne kwa besi de na be ma na be ka cho se on fa ma me ye ne dia kra on fa ma me e bia na kra ne wo ho no wo hwe wo no mu ye ntia me hwe ne ye wa say 2 years odi me ha 2 years me hwe ne ye pa enkra na kodi sen e wo be ma no kayin ne dia me ye ba ye na no o ma me de ne koye nti kitwa ne de odi wo fa na ne ye afa ne ye ko 3 years kitwa ne ko afa na o ko 3 years wo ba me nchen no obefa no kwa de wanyi amunie ba no wa menchende na be 2.5 year asana e kwakodi be ma no na enkra no kwa won ya wo kwakosra be enkra no makwa ba ku 1 year no kwa ba ku makwa akwa ne ba ku se be ma no me kwa e kwa de me be fa so kwa me kwakwa na misuro no makwa me de kwa ma mo kwa na misuro because se akwa me no ka se no ma me kwa me de kwa ma be ma ne se ma nkwa ni nyusu ni o ma no die nti ade na ekwan ba so na fa so ne be ma ne jaye e bia na ya wo ne free ho ekwan me fa so me ni jaye ne se tam ohu me foforo no na o se me pe no na me ka chen se ye krom ho se be ma wa se ya ngo obra wutumi ne be ma nkwatena enyem wonye ma ye betwa moja agum na so enti ade me kan ne de ni wa week kura na okokwa ye sa bragro ne yede efri ho ti wonya me ho ade bra na no yede ogome nti ogome bra na me ne netwo na menye mpanyin no enti menyin se panyin no na minim ni suban pa na ewo ni mu na mo menyin se panyin ni wie na me hu ni suban pa ewo ni me ya oba pa na pemfo yede mi asiwo ne ya bromi a enya asam ketwa wanu amansa ma nti dia wo ye nyem wo to ba bi dwuno na be ma na babu Akoma yebe tumi akwa afuom yebe ba no se ebia eja fakotu jale mesi mintumi
and the obetumi aka say wonnim na say nsuo to na say gugya yi so a mebo ampanso sada no nsuo toy ama eburujare ma ne obo me pa na menyim na nyimbo so me say na menyim bo so be efi be enum ko be ma ne hu na kwagoro bra na wo mfie say na mo 16 years 16 years na menyini na mo 16 years na wo go school dabi na wo hia adwuma dabi na ne na mo kwa na me na mo ene obenwu no awofo ti ase so magoro bra na wo fa nko fie kwa wow at the age of 16 me mama ne me papa ntemo tentem ti mama de ye kogu savi ena ma we nyina bai enti be ma no ye fo say friend say ye friend Frank Akaba ni di pa omunim ni pa ye bebe Why French ni? Why French? Why Ghana ni? Why nya Ghana ni bia? Ene na kwanko. French ni. Mi hunu seviwa. Seviwa na hunu. Wo ye die ni? Me ye sevini. Wo free seviwa. Okay. Ma me ye sevim papa ye Muslim. Enti be ma ni hu na wo ne wan na tie. Na me no obi ante ho. Na me fa be ma krada. Na ye virgin. Ena be ma ni be hu. Ena ohu mi. Nti me ka ne sa ne de anu ayi kura. Ena ogo me bra no. Nti mo kwatena fie ne kire de kwaso wo fie. And the abro de obo me pa. Ade na wo ya na obo. Like hu de ba se kasa keke kura na nakoma ba on de enche na nakoma ba sisi a obebo. Obeto ne sa abobo sisi a. Na wo 16 years na be ma no so wo fie sen. And the minimu de. Wanyini che wo bebre. Oh wanyini che me. Nti wo ye papa. One shot Obenya be 50 years. Oh there be wonya. Obenya be 30 going. And na so say wo say. Say mo 28. 28 years. Enti wan kwaye ho ade. Wanya me wo ka so me bisa say kwaye wo ba ya me ho ade da ba o se me twalo to. O se de. O twalo to odi a. O peloto twapa. O mi hu se o twalo to sa. Ba sa na o ka kire me o twalo to odi a. Enti bra wo hia be ma na o ye adwuma ben. Oh and the adwuma de like o ye fom adwuma. Woye kokwa adwuma nti woye adwuma sa enwuma ne bebre nti na wani je ho so no ne be ye fom adwuma no oh na me don pa na me pe no na me don pa because the way me sika ye no osi be ye we ne ma me nti no e ma me don ye pa obaye obaguru wo bra ne kaka oh me pe na asem na me don me pe na asem pa enti anu kwa de na me ho ade ne ye no de na enhye da nya me sa because the way na me wosi oye me no ma menye mo de anaka ma hu ni suban menyim ye na oyi ni suban adi e de kire me menyim ye na bi kwa ade eche no ma me 30 pesos sa tam no na tam ben enfie be asem ni enfie ni de mi hu de but no ma 30 pesos won kai se bia me ne share 2000 wo eno de won kai wan go school dabi kwa oh okay na when share adwuma wa ma be ma no so hu wo no wa me na fa adwuma so ne na ma ye ntem e beti ye ade iti na ma adwuma so ma mo ntem beti ye se me wo panyin ni wie ye no na eche no menyem panyin na chi but yigu wa nyi a menhwe ampa so minim de obetumi aye na wo se mi yigu ye yi mama kuma ko 4 mo yi san nyi san na gu ye 4 na gu ye enkoda san 4 enkoda 9 4 na bebe maye yi o mugu ye wase wa nya menhwe minim de obetumi aye obeye so ampa wanhwe me obeye pa na eno no na hospital na koyi na wo ma wadru na no ye kwoto de odro store chechire mi mu ye kwoto de odro store ne e dia ba be se no mo de aba be se ne se wo be nom de na ye kire me me be nom se ne wo kwoto de odro store se wo di be yi Akoma FM ne ya ba be yi egu sa ma akoma akofo ennan nkura 9 nti aye na madafu bi ka che me se wan hwe ya be ma na obekun na de wa hunu so obekun nti aye na me kwobo fa me plan ni bi tani de mu twen kakra ba 2.5 year asana me ba ben yin keto no mi yin keto na chi e ma ne seye e na eche me ba wo keto ano wo shia be ma no year by 2009 ai wo shia ne year by ba cha bo fra be ma no ma me mo fra be ma ne fa ne to eno de wu hu no okay but only ne train fie say me pa che ya tra 14 years me de me man date ne sese nti oba ni was saying 12 years ena keto na ka 2 months no anya 5 years woni be ma na tra 14 years ya tra 14 years e buru na chi nyina ya tra 14 years na minim so obesisa ba de ma be ma no me ne mi onu ya do ni motiti ya na ma no ni biem ne se emre no woni oba bi na nete ansa na oba be hume na oka se na oba ne enye oba ne pemema wo ye ne oma bebre ba me de minim se bia be ma wo hu foforo na o ja obi no na wo keka ne nsem
enti na me sheda nim ne suban eye nti me wa dabi na ye me enu ye nya antokwa e na osesa me nneoma tugu ye to osesa me nneoma tugu ye na me kope na wafa e ma ne be pa na chew to obe pa na chew no e na wa asa nti ase na anya adwuma e na me frɛ me maame e na me maame ba ye nti me maame ba ye no e na obi say papa me ba na be ka bibia ide a kire me na etesei wasi ai sa oba kro nti a me hu ba na me pam no sa oba no me ni na di mojafra kasago fidie ni mame nipa no sa oba no se okwa no oba na se me wo bibia o se me de ma no woni sa ba no ni woni ni jaya se na oba fa me woni na di mojafra enti sa oba no se okoba e wo bi oba ne se ni bibia o so de ma no ono so oba so wo bibia o so de ma no enti ehonu metina hodi na ase na huhun biti mi mu ase menti ne hu jai ade ne free mi mu ti free mi mu sana mbusa senti se ka oba ne bai na ka meni wasi fia ka wo pamome ene oba na tena fie ni mu enti sada na meni ni mienu ya do no eti meni so enti ma mpani bia na me kwaya me ma me so be ma no nyabotre be ma ne besesa nyabotre sa na me de wo ketwa ne ye den e de kan wo de wo ketwa no enti wo ye se ka wo jai ma je se me ja ne dada ba na be se kra ne ye mienu ma hu bie mu kra fine enti na me nyabotre ne wu mienu nti me ni wu mienu wi na me ye ma je se me ba besu adwuma wo kumase okay na mo ma adwuma na me ba besu na mu na me di beja no nti be ma na du besu adwuma no no na di me sika ka ho de ba nya ono na di me tu adwuma ni okay me ba no ma me sika 7 million na o de ma me enti o di sika na ma me no na me ba na me di bi ko tu adwuma ni na me di bi na media me forget me catch and say bra baby adu no me ne wontina na 7 million o de ma wo se fa ye do se fa to no ana se fa ba o se me fa me su adwuma me ba na adwuma no so no me say 8 million ti 8 million me di ni sika no mu 4 million e tui aye na me di nkaye no na e kire me akasa me tui 4 million no so enti na wonim se be ma ne do wo besu adwuma mo waja no ama meja no ende no kra wo ba no abo wa o tie me a wonim pa se wo de me ba ma meja Akoma FM ba so wo de wonim so ko first kan ma se fa besu adwuma so me beja no ba me de na me nim se me beja no wanya bibia nkire na me na ehunu da bi because me bo ne che se meja no ba na me ni ba bia mefa sewi wana me jano na me kwame ma me wa aya na meku ba ha ni sewi ni kumase de mu twipa meku no mente o kase wo jano so obeku oya o se meku na ha ni sewi de mu wa meku no mente na be ma kase obeku ha ni sewi wontumi ma meku ha ni mente kra se on ka ma wonte ba obetumi aba ba hwe wote o ni de ka sky 3 cedis nti obetumi aba ha beka ba wo free sewi ba ha de 30 cedis enya yize so obeba ekwa no so wa na wo ba na obewu a kwasi ewu onfa ho 14 years ni na wanya ho ade no no te wanya me ho na den wanka je se be ma ye me ho ade adan wanka na ase odoni sign pese obe ku ya me o ka se okoya me ho ade o ma me 20 million se fam na kumase e metoto no marketing kiti a obe me ka so 20 million no waje plot on fancy ni fie me ka kire no won pese obe ye ho ade won fancy ni fie na minim se nya de ameware ni bio sabra no wo ba kwa na no wo ma wo mienu ni nyina no wo mienu na wie ni nyina ti me ka sha ni se 20 million on fa 20 on fa nya ni fie wo se fie ni bia na so ba me ho ade a na o de me kwasena ni fie wo nya me ho ade wi san fa me nkwa dan nti se wanya sika ni bi on fa ko ni fie so wo se fie ni wi a na so ba wa o de makọ fie nya fe no akwa me ho ade wi de makọ tena edan a wakọ han mu die nya de me ntimi kanya so on fa ntoa ni fie ni enti bre ben na abehu ne se de wo do no atemani so bre no wo mienu ana no wo baako me pa cho no ma wo baako enti wo hu ne se ma wo baako do na atemani so de na ne na nya because onya wo mi jaya na me maame si anu waka na masanko ade boy no titi ska ma maame di ana eno na menti ase no ni do ria me maame ntumi nka na asem wo maame ntumi nka na asem o ntumi nka like aka wo so o ya ofri sahi na enti sahi asan so na wo bia wo ye french ni dia na che so no kra na busuafo woni mo bia
minim ne maame free asan so ho na ase maame no so koware French. Oh, okay. And or wo ne man to wo no so ni kunu jai sa na o de ne omoba asan so ho. Na me hu. Oh, okay. Na so no free sashi. E me wo ho ne yakwo no. Na obra wo hu no ode wo ko fie ma ne maame ko di nkomo ne ade. Oh, ebra me hu no ode me ko no ne ga bi na na wo ho. Na ga ne ya madamfo. Enti aso ode me ko ho na o cheche mu say girl no like one tina say one meba ebra wo hia wo no na woni ge bi o ho aga ni ye wo wadanfo eti no friend wo wadanfo no friend madamfo no ba girl no na menim no na ye kwadware wo nsuom dabi wo bi a wadanfo no so na woni mu no tie na menim girl no ba ye kwadware wo nsuom ehwo na ga ne no obi kasa nti oni ni pa na kasa na me gyanche minim no e na okasa sister tie ma asem ibi mami o enti aso o cheche ni nsem no mu wie ya no e na mene ne father fo ho a okay satan no ni sa boy na mene na wo no ni ne jai na boy no so wo nsuom obi okay nti ehwo na me hu de ya no mu mienu no asa o mo sa ye close enti e ba sa na si ya father fo e wo ho a enti na girl brand say o ene sa de yan kona me ko che baby a mete e na one me ko na ko che me baby a wote ne girl ni nyina aka ho bi enti ne ye ko fie okọ no aduane di ye ne o ma bebre no obi enti na girl ni nim sa wo ne be ma wo ne frank wo ho no oni ba girl ni tu kwan oba ye na obehu se me ne boy ne ye den e wo ho enti na frank fa wo sa father wadanfo na na dabi wanya ni saba x-ray no no ne sa oba na sa oba akro na ne ma odo ne ti mani su no enti sa girl no ne di mo jafra no sa girl na but who ya na chese wo do nwa akwa akoshema wie ya asemo nti yemra Jagris fertility and natural health clinic Jagris se wo ne wukuru no wo ne oyire no mo na enso so be fie dum ne no awo no emma mesa wo da be ma empamo oba no ne nkaso oba no na nwo sanso na wo so oba no efa bufuo efri be ma na chinsan be ma foforo nkonkoda enhwe sa wo so betumi anyemo na mu ba nu yi mo mamode na mu tutuma na mo nko Jagris fertility and natural health clinic mo kwa wa sede tie bia no wa ha no say wose ma waduro be ma waduro mumienu ye hwe ne fri be ma no ye be ma na duro ye hwe ne fri oba no ye be ma na duro na efi mumienu so be treat mumienu nyina bom afa mu kofia mo be ko na makwa akwa wo prekope enu nti Jagris fertility and natural clinic de wo mo pe ba na wo no manya bie wo Jagris ensa no daso emu aba mu eni daso nyansan kwa Jagris na wo so benya ba ne bi ebra ye ma moduro ne ye de moto emfidie so no ahwa mo ne ye wi a ne ye bo empa ye so de mama ka ho adwada kosi fiade ye adwuma anopa no nwotwe kosi anwumre nonnom memene dan kwa na ye ba na nwotwe anopa no a ye pon anwumre no mienu eye 2 pm kuma se kronom abohia ye ne adonko factory ne de hwanemo enkran adenta sda takraze banchiase sawmill mensa mills ho na benu Jagris fertility for 0543 009445 0543 009445 and 0243 404083 0243 404083 Jagris home of baby na Dawood Aba hospital ye ne de Dawood 360 capsules no aba sisi yade ne awotutuo be ma waye mre won pem oba ne manye ye wakoso kumenum mumienu obia nom Dawood 360 capsules Dawood ointment mesaw awotutuo wa apostle dwonku fatwitwi keke na ho beto oba wo be ma owu betumi adiasa wa bo ointment nim na afa wo de atwia na siesie mo kama Dawood Aba Mr. no so malaria wonum na to wontumi ne di malaria fever no wonum bia ne nyina be firi ho pay for ma friend for winim rofie dum yesa wontumi for Dawood 360 capsules and Dawood Aba Mr. no e be herb pharmacy shop wo benya bi over the counter Mr. Weather also benya bi free Dawood Aba hospital was 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 0201 681717 Sessionina Drono and one so a day amawo no Alaska Star Enterprise original wallpapers I fear anywhere whoop a wallpaper a salon wo barbering shop or anasa wo office or
TV anasa radio station studio ana eye ohene wahimfio president office Alaska Star Enterprise original wallpapers de yenim se eho pe na wokọ a obenya bie de aka ne de mintumi ahwe de minim ne se Alaska original wallpapers efie ne ho ye wo adum Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza dudu omu baako oba wobenya be friend 055 4114878 055 4114878 and 0268 419 596 0268 419 596 Yura Frank Aka me pacho dia abayi kano dia rametu kan yenim sa ye no kra na sa ye no kra because wo so ramate ye no wo fe pa ne kala da so ebia no oba pa wo peso oto nkura no kra twere wo so na wo kɔ no wo kɔ bɔ ne life kɔ pa ne me papa dia enkura teta ne ho ebia no nti ana obeto nkura ne gu wo so enenani abefie peso obeje wo mo no okeka sansem wei yenim sa ye no kra anasa enye no kra ye fra wo no wo de wo phone no ama obi Mr. Frank aka wo te yanka je phone no na ne yankasa chiemu kira ye di nti a enkoda no ebedi wo ho ne ehunu sa de rama eka no eye no kra anasa enye no kra yesra wo bi ni Frank aka won pusu no anka chen se Akoma emu nsam ye fra no enu nti onfa ne phone no rama ma 14 years wanya ho de se wo je wo ma meje ketwa ne kwa na meje no enkoda no wo would wani akwa hu ne se wo tete wonom me ade men se dan fa mani nko hu se de na me koye ne de ma hunu hwe na de ama me de ne ba hatitu ne se wotume bu akola mia no kon why na ka kire me ba cho de ka kire me ne de wo bi na bo wa mane enu na me pese me hu ana wodu wani ne kwa hu me fa mani hu no obi na ka kire me say ye no kwa na say ye no kwa no kwa che se ne maami ankasa wa mia ne maame mene ne maami ankasa wa mia ne mene okay maame ne ko hospital nti obetumi nim no ye ji akwa na 14 years nti minim de obetumi aye ye ji akwa ma obetumi ahwe na hwe ne pa ye ji akwa ne ma wa okay ye ji akwa ne ye na ma be ma ne se mebu afu enu nti me na kra sande usika obeye nde obehwe no ma hwe no obetumi ahwe wan de ene nkoto mre kwa metete aton adwuma be na ye sese metonku utonku ti sika baka ma oh dia me de ba ha me ba no nko ade meton wanya ahwe okay do de ba hwe ne ba ye beto asem we ye fence ye beto aso definitely ye no se be ma ne wo bibi ye ne phone eka ne phone wo bi ho wo kwaje phone a ye ne bedi nkomo ne ye hunu no kra etuamu enu ti rama twene ka aye sub solutions limited ye say ye de wo to kwa mo akwa akosua de ye de wo to kwa mo akwa ye adwuma wonyi ni ana ebetumi aya manabro so esasa ye ni akasa ne recruit nkrofo mo ko Europe no makwa akosua adwuma kama enu ti bomodia na Efrayan Sub Solutions Limited ye do be ko school ye be mo akwa ye adwuma ye ewo Europe enu ti tutumrika manamoto yanum bi esisi pe yanu bia dada wo pen Sub Solutions Limited ye die huni enu nti ye de ye ntesa akora na enwuma mu kwan no wa wonim sese Romania say na Czech Republic Ukraine on say enwuma mu kwan bi wo ho 300 vacancies ene wo ho aja say ye pen krofo kra ma o ma ye adwuma na ate Ghana se me ne adwuma nye Sub Solutions Limited ye do bako na wo so akwa kwanya adwuma so ye carpenter wo ye mason steel bender baker wo chasa wo to eniema pastry CB anapokra say we a restaurant worker, graphic designer, IT professional. Who you wouldn't san nyuma bia. Na so Sub Solutions Limited say bomodia nebra na enei yempe adwuma emfa emao. Na se training mu kwan mu bie e wo Europe. Na wo de bomodia fresh sub sesia. E wo 0507 835 685 0507 835 685. Follow ye we social media Instagram and Facebook at Sub Solutions we face here just say we so ye bebo Pastor Julius Marco na what to say na me don papa ye hwe rama ye fra be ma no ye nya no ye beto aso de na so ye nto be ma ne nkra e wona ye me pa ye beto aso nti ye nhye da ye on say mama ya fra be ma na onfa ya kasa ha na ye nya do ba the best na obetumi ya be boa wo ho say over fuck home. Now was responding to the Obana can ye want ye knew be there be a new American man ye oh a do far what as a Rama a yampa and some ye will be kind yaka. Mama Rama similar say on what mum you know. Says our any hobby.
wa ba je akran ba ko edna ko na de keto ko kan ho wo se keto na say afede na ni aka ho be ko school rama say ono so person ka akran o kan ha asam ni na say na tie but ni bia o de ye ne de ko ba ya wale no gu ye bia na ye interesting wo but nkla mi na abamu no e de person nya da achi papa ye de de mo mo se o free say wo butayi binti a untimi fa akran ma rama mama no wa fa no wa catch yen o catch na say to ya suma I don't think you man nka ho say to ya sum so a na hye papa bia obi a na ye de wa de aye ti ba ma no be obi a no frankaka omo mo de so mfa ko ye fair asi obi so nim say nipa mi no yusu fu no was o krom o kofi ansa na o de akoma no frankaka oje omo mo no mfa ye na mfa ye ntu ye mo ma no nyansa me da say Dufie Maa Akos sene sofo dikin aka no MSS apepepe na tie de Elizabeth Akoma FM dikan wo koto a unibem ti age na asem na tum ye ato nchen ye hwe se be ma no so e ba be kasa but be ma no nhye no so se enkwala no ma meti ase o ma me nwuye enti wuntumi mfa wo pe enye se ohaw bi a abamu nti waje o mo ban kata chi o so ya nkwa adwuma na so ba tan ni tifie na se enkwala no akọ school no maba na ne ma me no aso to ba tan bia ne nso no enti anya hwe no obeka se me didi kra me me didi wo di adwendwere foforo abeto ne so enti de asi bia no brema ne mra na o me yehu de ye didi frankaka mo mo ni di ne ma abrante frankaka hefa no watia sashi ayenim se wote yenka enti phone no so de ama obi no so eno de so o de be fie abrewo minim se wutie yen ene Akoma FM ye ko ba bia enti minim se wate eti wo de bomode ama yente wonka yenka se age rama asem na tum yage ato honom eti wo ba ma yehu de yekọ na yen so yempa ne pomasi be sanse o ma meti ase ne de enkola ne tum edi unsen wa se Akoma FM na hanye ha sa ende eti ase sa enye yi me da se enu ti frankaka bomode a wo mo etimika wo mo to ne krase yen ya no ye pese ne de nkomo enu ti nyame ya adomu a ene ye befe no chena etie for ye beto aso ebi aba no ena ne me bi nko ye ntia enti chira yen eye amen favor mix Dr. Mabonso amen favor mix wona me ya wuti ne pai wo wonu ato a wuntumi ne die me se wa da wa sorry wa den so amen favor mix ka me ka eba shop momodi ane koto bi na edre no number ko no amen scientific hospital kajetia ene wo ye ni zo ene de hwe no yade bi a ha no bra ye do beto afidie emare so ebe diagnose ya kire edra ye fama nom na wo yade no ebetutu ewo amen scientific hospital friend 0277 001234 0277 001234 Dr. Mabonso Bajoso eye Daniel Ben Trading Center yenu panodoso Daniel Ba Mesha wonu watu malaria typhoid jaundice no be Daniel Ba Mesha de woni moja wonu watu wuntumi ne dia na no so wo de onu no bia fisi krom nyina bibia be fine Daniel natural back capsules bema no bi na enye woni padua ne mu adwuma na fe emu o ma wo sipin sita empaso bibia nya kama Daniel Ba ointment fetwetwe apaso keke Daniel Prosta all capsules prostate yade wodwo so wa yase hihye wadro no wapen for ma abofra no fo ni mrefie nkronom bi Daniel Ben Trading Center wo Ashton Room yane Daniel Farmer Bofi Pamfre 027 3392877 02733928877 na yamwa K4 traveling tour yade wo beto kwan ba bia wo pese oto kwan ko working permit visa yade ebema ukosua de wo kwakwa ye adwuma yese eye K4 traveling tour ema obi na down branie fa wonto kwan yade oto kwan na nwiedro sika ye kan wade ne yade ma K4 so kuma se emna high tension for 0241 169774 0241 169774 and 0278 902965 grow fine mojadro ebema wo aye fine grow fine no mpe wo beda ye wo mu be ye du kakra chese wo bedi bibia be ye kama de ma wo be grow fine na ejina grow fine mojadro so kwale na kaba Aston Rooms Freddy Mens Apidank Pure Leaf Chemical Eba Shop wo benya grow fine ne be Fred Dr. Grow Fine 0244 596532 0244 596532 watchia eba powder ye watchia oba enum be bema num be se ochia eba pada wo de twa no hwegu sohwemo afanu ni nyina no monombo enemu zan ya de ni nyina bekọ ama be mesipi obesi eta eye ochia eba pada kolena Christian eba Fred Mensaменko tabia eba shop ubenya bi wohwe eba pada no eye Divine Hope eba center no diaba ye wo macro abusiakuru wa junction fa energy ochia eba pada ne bi na wo bibia di wana se 0591 565557 0591 56
5557 and answer 0551 228281. Jalai Travel Consult. Jalai Travel Consult. Yadu to cry. UK, US, Turkey, Dubai. Schengen visa. Yadubemau. Amwak Chariasia Fanesia. Canada working permit visa. Ekra Jalai Travel Consult. And yes, Somuje. Expo Dubai to. Egusua Ekoso. Enuti Branani celebrities. Emeshimum. Ewa Eye Dubai. Atonso Esreswai tension. And a Jalai Travel Consult. For 0249 1986 15. 0249 1986 15. Na just say onso beto kwan na hye so ema me say enei say Roman father drew ajime heba mission ye kan fo de ma wo wa poso wo sisi wuti fa na dwan wo ti ne dwan wo spinal cord no stroke wa ya ase ena ye wo ya ajime heba mission Roman father drew beto e de free sa wa ya wo nyina emo na ajime heba mission heba na pharmacy bia mu benya bi kone kope bito sisi a 0243 115948 0243 115948 Fly Away Travel Consult fly near the wo to kwan no working permit visa ya dema kata Dubai Israel Korea and ya de wo ekro ya Fly Away Travel Consult yesebra Schengen visa ya de bema na woni birth set anase passport kra no yesebra na wodi yesi edu betu kwan no ya du betu kwan ma de aka ne ye da dwene wodi ne se watra du premu bon framem na de wonam wiem Fly Away Travel Consult e watonso ayinsai bonsium fra 0243 421215 0243 421215 and 0201 166202 yetwa wa ba ye ba ye be kwa homa ne so Misamwa na say Jagre clinic amafo abo abaso wa wo ho no e ho nya okay ana na ka so ye 5 cities so kwa no 50 cities mina sano kana na say ende ne boy de edin na ke 2 cities bia na 3 cities bia na say we asana de edin okay ntra ye ne na de kika wa fumu okay nto mo be say o mama nto mama de na ye nto mama no am so minya ko kwase anu say mimana midi pa de kakra tiere mba kumasi anomo na be kakra ka be na otwimi no ma de o ma yayi no ti mi bia midi pa no ma be me stati me bedu am Sunday Tuesday ana no fa ba ko de frame me say ohia makua okay na makua yi na de aduru ma ka be na otwimi no de ma yi na aduru nti o mu ya makua ka so be twetwe nam so ejan de me na de twetwe be de agu ho no mo a abu ya na kokofa tena mde me ba kuma tinti me kwa de woni me nchen ana me kwa nso no ne phone na senti ne chip ne da me phone so okay na so kana buta me se ne be de wa de wanya na mso me kwa nyu kuma bi no ma de o ma ha no mti me de ma me fa ma na frɛ no we de nta be ka me kwa na de me nyu kuma no ma de e ma no de wo frɛ no to frɛ no kuma ni de minim ho no mo okay nti ni week achi ukuada ana ne ma ba ko so de e frɛ me se o hwe me kwa na mso me kwa de woni ma ha no kuma sa me de me ye adwum no se we are joining me say be makua na ye no me de di anim ye ana mso makua ka chem last time bi na ka chem say bucha for so my do ma besi me yi na me hwo me no ma wanya do ma no say nti o ma mesi obi ye me say o ma da bi obi amesi me yi okay no is nti me ba na say ma mso ma be say me chere kwan wo medwun ma hwese bi a me de me nya ho aba na say bia o de yan trust free ho nti no so mu hia mo yi na say pa mo ne mo won komo bi a say mo komo bi so o mo ni mi di pa anti o mu hia me o serious am so okay ma ma de mate ti ya wada ana me sere kwan wa adwuma nim no mo ye do ma me kwasem ye de Akoma FM ti me kodu ohono mo no ya wada me kodu na ade asapa me pon adwuma me pon adwuma ti me kodu na mo be 10 to 11 12 mo no mo anajo na me kodu ye ti me kwa na obanda so wonam se e makua de mo wa yi me nda na ene fi yi ene ya wo onko ye on fi me am se am so okay mate on fi me ade ma de mate nti era de chin Friday no mu se wabo ne ma no mba se wo koye nso wan fimi ti mo se wo fa pa ya okopra bia wonyifo ne ba aya omo pra no omo tena no am se okay be se bi o da kwan de eko woyin tempanya pa ba no bedware dware akra no ye de akwan de eko woyin to firi woyin ne ba ye no am ka se wo firi woyin aba de ya makua me ba mi de dware akra ba nti ba de ne de fa bisu ne ye de ye ni di enso wan fimi so watam ne bag wa fa akran se kire okoko no bisa so me men scam this car de ye de na woko be na me bisa wa won fimi na ye fa na woko enso bisa na wan fimi so watu atena okwa na me to an woni na ho no mo me ka se so won ka be woko de a me so ma ne fa akran de enko
na bisa sɛ ɔkɔ wɔn nso nya no mfram sɛ ɔkɔ dem sɛ ma ɔmfa akwa nyɛ dɛ ɛnkɔ enti die na si wɔ hɔ enti hɔ no mo no na ma me bi hata koko hɔ no mo na bi sɛ mɛkwa ɔkɔ hia ukura bisa wa wo mfi no ɔso ɔkɔ ne nayi na ɔsɛ wokɔ ne nayi a na ade ntina bɛ ma no te ɔnka sɛ bia wo na nayi na adu ma ɔyɛ dɛ ɔkɔ ade ntina wɔn kra no na me sɛ na mɛkwa wokɔ yi na mabisa wa wo mfi na bia me ma me kɔm na nayi na na ta me na nayi na yɛ dɛ adu ɔn bia me kɔ na nayi no nso nim sɛ da ade no so yɛ dɛ ɛyɛ yie no nti wokɔ ne kana bia wɔka kyɛn sɛ bia me ma me yɛ dɛ me kɔ yie ɛno ano fa na de bia kɔ gya me gya kwan na ma yɛ dɛ gya kwan na ɔyɛ dɛ wokɔ bisa wa wo mfi me yɛ dwan no so wanyɛ dɛ wanye am san sene tese na manye dem fa kwanye de enko o ma ne fa mo ba ne nko bi ma ne fa ne ba nye de enko nti akwa wod na kwa wod ni bebi a wod de wod ne ko so won kra ni bebi a wod de ko am sene de me ma fa kwanye de enko ti won na ya prapre o so de be ko me ma ne fa ne nko tata me sa akwa ne sene chinti ya se mintimi nye ni gidigidi ti ye na ka jan so nye de onko de am se me de me tono de mo se manye de me fa ne akwanye de enko am on fa kwanye de emma me nti wonu ma ase na ya prapre mitimi hunu so ba na no pa yo ase ni se ase bibia bo mitrim wo se bibia bo ti ase mi pejam tintim se bia na bodo ne bia de abo mi timi ma hu sana no kra de apai nti ya na e ka che me kra so on fe no fam ne na mo de e ma no to fe na ka che ne se o me hwe se me kra ba yi na me se me de me ma ne ma ya prapre na se me kra friend na busuafo no wo na ka che me kra na no efra busuafo se me kra ba yi me se me de me ma ne ma ana ya prapre ya e wa no mo tena no of ba ko ye de eno of mi no me de mba fam de se mba na ye to no mudin weti anu mo ko awie ya ko na weti anu mo to ba ka chen of asem so me de mo so no me de mo nko man ka san to ba ne so yam se me se san nyama ye de e de ko si mi dem no me de mi tu pru no ana mi pie ye ti om ko duru ho no mo ko duru bisafo no ho no mo no ono mo fam ka jem se me de o mu hia me ana me se ma be fam de se wi na me kan tin se ma be fam de se wi am se hia me se but no de one ka nti ento aso because ka no wetri bo bi ante do bi ante nti am se ma be fam de se wi am se no ni na me de me so okay ma ka ma de mate nti me de meba nti na me ka cha me se me de me ma na ma papa bi su wo obi ama me no de ene me kasa na oje phone na o se o wa simple phone no me de o mo frɛ no nti bi na de bo mo de na de na bra am see you da wa ka ma de mate papa na me de minim no nti ni de ma no to obo ma no na me de me ko nti me ko no evere ko me fa me fiura oba edidi ma ti so nya de onko ko jam na me kwa busafo so me de omo hia me de minim asem kro da bi kamera me ne minim se bia bibi se kwa kokotomia na se bia na yo mba no bibi se nti bia bibi se kwa kokotomia man kam nya de kam enko me de minim se mitirimu fa me minim se bia ko ye de die ne se ye ma me ka ba ko ye die ne se ma ye e boba ene me ka do ka na duro aka bi na duro nti ma me de minim fi ra ye ko kan e kro ne ben e ha ne nti ma minim fi ra ne fa fom kan e de ye ko ye ye ko duro honum ye ko duro honum ma me to ma mo se me kwa na ba ko so yi prison officer or retirement ama so de sababu bo masum no san se bia ni se yamu o so de ha o de ni sa se na ba bom o bom prison for so tro o be bo dia so tro prison for so tro na prison for so tro wa hu bi da ma mi hu bi da na so ma mi prison for so tro o ka kire me sa no ka na so be prison for so obi also prison officer or retirement oh no wa sorry ni san kwan ni se bi ahoro ni sa o ni san kwan na ko no prison for so o ko no di fufu and na dia just we see prison for so na o so fa na hanu kan na me de na eti ye bu obi prison ho na ye fe ye nsa ye ma mi de mi de sa ha ma mi ko bi de prison for so tro ene ma mi ko bi de mi intima o se busa fo mbu fo so mpese mu dimpa na mi fira ka ya no ma fo obi oni ma san kwamba mba bedi ni pa bro ana papa na o ka tem se memla no o so ntimi hwese obi o mo nyede o mo nyam sa de no ana o ja won so ye de pata ya o ho do obi anfanye sa nyede anka me ana ho na afi no mu se so me do mbu busa me amane se o ba na ka tem se ma buna mana no ye de apa ntino mbu busa me adi ntene ye de e ba sa te mbu busa me se o ma nyede ma mo no na prapre na ye de e ba ye ama so o de akrano de e ba msim de ma no fa akwanye de emma ena ya prapre no sin ya obana ka nse se abunu nti se ni se mbisa mi se se
me ware oba wo fie ha na me ka se o da bi on be sa wo ware ba wo fie ho na me ka se ma da na me ka se da na wo ware ba wo when impressor oil on capsules na ba eye no mpemu ya mu adwuma wonom capsules na wo na wo de oil na twitwi fa kwan ye oya no ayona pharmacy number ne friend it impressor capsules e was 0243123224 0243123224 Dank Eba Complex Limited what the Dank Extra Eba Mr. Ba Sasabro wa posu kotodwe wo kon wo transe kakra wo sori outumi se wasensene mo gentimi dia frisane ye ni padua ni mo wonya Dank Extra Eba Mr. no ebi na Dank Eba Complex Limited one more patch number 2 wo Ben City Life Hybrid School and Kraitabora number 2 one share filling station di hwe ni mo enu nti bomodi ana frey no 0266 593330 0266 yakwa man so 03224980350322498036 hello we didn't baby afraid hello we didn't baby afraid hello mama yeah we didn't baby afraid me nua yankwa me diane Joel anama kokome na me do aduru yo Joel yankwa na me sira mo na juma pa won na kakra na kan say last case me de yente be man nkan say baba mo de say me say kuma mu sam de mo se be man na matna fe na first case no me say mo ne be man no adakasa so mo ko pa cha ai ba na busu apo no to mo ko pa cha ma na papa brand entry fe number Maa Akos nyame nka ho na juma pa mbo ma santamani kana ya da se papa pa nyame so enka wo ho ebe ya ne Jagris fertility and special health in for any komo mini abe mame mo ha okay ya kwa Jagris fertility and natural health clinic ede enchia kese ma atiefo nyina Jagris infertility de ye se enka na ye yare sabia nyankopon nam na domu so Akoma FM edi fa hudie ebre ye manfo a omo yare ahodo bia say ye stroke say ye diabetes say ye typhoid say ye awasem ye beto ye bo asenia chirechiremu say problem ni ya won kwa dia Jagris say ye wo honom say ye be dey ye beboa e bia wo honom no o tinka say honam nyina ayeboho o ye ho te say malaria che one malaria dura enko typhoid e bo nka ye Jagris say ye betimi aboa e bia wo honom no o yem eye wo ya one meduro sa enko eye mmoa bia from salmonella typhi omo na cause typhoid no ombetimi abobo no yem no mu ntokru e ma be wanhwe ye na se wamba me anso ano amawa e bedura bedumi na ye kotwa wonsono no Jagris say ye bebo e bia wo honom no onsa aye titiriti o che se onsa ye titiriti Jagris say oba stroke e bo nkwa ye betimi onsa ye titiriti yes e bi honom so o part baby no do onsa be somu no onsa no na se honom eye wo ya yes o pressure e wo stroke e bo nka ye e bia uti eye wo ya pa severe headache atoto aso sa o call yes so pressure no so sa wo stroke e bomb kai Jagris so o ba e beboa e bia wo honom no o ya de kakra bia na wo confused stroke e bomb kai say ubetimi anya stroke Jagris so o ba entwen e ma yare ne count wo ansa na waba o ba yemfa fidie nhihye oni pedie no ne enhwe sede esitie no ne entwe na yemboa e bia wo honom na wani so briw o nante kakra bia na wabre Jagris say stroke betimi abon kai bra e bia de ne diabetes o da onda honam ya obasabasa e bia wo honom honam nyina timi hyehyew to da bi kwa te se o do nsa onan etiti nsuo e bia diabetes na bomb kai no Jagris so oba ebe okọ yesu glucose e wo soro ana wodi nyanto boase yin wanwa mame na oha wei obi famu na so wonim se bia yade bi wodi akọsha abaifo me ho hyehye me Akoma FM na wota hyehye woni ade a diabetes na ebo won ka ye no yes untimi kra so enda utatimi so da ye bebre ubedu ebe rush o de be hospital no now sugar ni nam bia be 25 20 to getting to 30 diabetes na ebo won ka ye no diabetes no ewo unse edru ba bia ebetimi affect wa adwen no enti wan hwe ye kra oda o so da basa okay diabetes betimi acquire to the extent say betimi affect your kidney diabetes nephropathy ebetimi affect your kidney and na ebetimi so affect your eye diabetes retinopathy ebetimi affect your eye ebetimi afra wani enti
diabetes de yare bɔne nti ya nneɛma ketenkete we start sɛ ɛbɔ nka ya ɛntena hɔ nom ɛntwɛn sɛ ɛnka to ansa na ebi ya rush do akɔ hospital wo sɛ nneɛma ketenkete bi ɛbɔ nka ya diagnosis si ya fam mfidie ne lab machines ahodo a yɛbɛtumi de ahyehyɛ mu ahu sɛ ɛyɛ ne food kosi wo nase afei na start kura diagnosis yɛbɛboa ɛmɛma no wɔ problem bi ɛna mepɛ sɛ yɛ address yɛbɛ address na yɛfa yɛ number ne nto dwa sɛ meka sɛ obi a wade 5 years ni awade no egu awo ma ɛno nti safo ni nyinaa ɛmfrɛ sɛsi a number no yɛ 0243 404083 404083 0243 404083 404083 anasa obetumi afrɛ 0543 00 94 45 0543 94 45 anase opeye chira kwan ya kumase ye wo kronoma bohia uduru kronoma bohia donko factory no eye factory so wo kronoma bohia pa obusa se opeye donko bitters factory wona ye ni di hwani mu pe ebi a also wa Accra ubehu ye Adenta SDA junction behind NIB bank no upeye so afre ahoma no so a ebetimi ababefa ebi a also wo Takrade ye wo AA Mensa Street no Banchiase AA Mensa Street Banchiase so me AA Mensa Street no ubehu ye ho de na me pese ye ka ho asem no a manfo bebre unse de bia no e manfo bebre de awo hye ma awo no ye emema ne hu so e ba ne ye friend semen emu na sperm cells no ewo enti so de nsuo no ko ba ho an no nkire se wo ye perfect because ye wo condition be friend azoospermia ye be kokko hwehwe mu no na enwa na ye sperm cells na omo be wo na nkasa no na ebi kura ni mu mpo anase ye oligospermia eno no ebi enwa no wo ho but omo ahoden ye dey anase omo number no ewo form but ade ba ko pa high nua no mema no ye frɛ bibi retrograde ejaculation o se nsuo no e ba nsuo no efiri baabi efa urethra eno mu na Johnson no enso efa eba enti bladder no nso ye baabi a Johnson ewo ye was sphincter bi a se obe ejaculate a eno no ebe close na nsuo na ewo bladder ni mu aba that is urine na se o pese o ejaculate so na se o de sperm mo ba so a bladder ne de be close na afa baby a e was a sperm no ensuo no sperm ne fa ba no seminal vesicle ne prostatic gland no baby a o se mfa no so for ba na ebia na o sphincter no bibi ama problem aba ho enti sphincter na ye mre enti de atie ne semen na sperm cells no enya akonya ekọ back to the bladder mpacho what ma se pa enti o ne oba ne beda o ye behwe mu no na sperm bi anim but ye beka cho se fa Johnson bra na Johnson sperm ni mum e wo Johnson nim the friend retrograde ejaculation ena ni opposite no so no ebia sphincter no so bladder no mu nsuo na that is urine no enso timinya akonya ekọ seminal vesicle ne prostatic gland ni mu ekọ fra sperm cells na eba no enti wo the sperm ne beba no na Johnson ewo na de etie nie semen no Johnson no acidic semen no so ye alkaline enti se acidic ne kofra alkaline na akum emo ani nyina enti ube o de sperm ne beba no ye frɛ bibi necrospermia ube wo se mo ani nyina omawu enso so unim se wo de sperm akɔba ho o chance obetimi awo ba ama ho aba ye fa ye number no central dwa bia me so emema mo tie me ne mai mo fresa number is see a monko ni ehwehwem wa Jagris enfama mo 0243 404083 404083 404083 404083 anase 0543 00 94 45 0543 00 94 45 ebia also want number we na also beti 0240 351 197 0240 351
197 ebia odi ani ye fibroid jagris si ebeboa ebia odi ani ye ovarian cyst jagris si ebeboa ebia odi no menses embaye ebia bi wo honom kra 8 years ni menses embaye jagris so oba ye de mfidie behwehwe mahwe se de se ye behwe ama ni nyina aba ebia odi no eye pelvic inflammatory disease yare bia ehawo bia no anase otise ehawo bia no entena ho entwen se enkodru ba bi ansana why de waba jagris said ye tie bia no oba ye be de location is said to dwa bia o pay kumasi aye wo krono mabuo hia right opposite Adonko Bitters factory no Adonko Bitters factory no ye ni Adonko Bitters factory na ehwehwe mu e wo krono abohia anase o pay akra so a ye wo Adenta SDA junction behind NIB bank no anase o pay takrade so a ubehu e banchiase sawmill banchiase sawmill Mensa Street no ubehu ye honom jagris de ye see ye home of babies jagris ye see de awie said ye tie bia no ye beboa asolve amamo jagris de so ba said ye tie bia nyankopon enti obewa fa ho afa oba e bia wo de no enye physical problem they believe in spiritual problem because said ye wo wiase nko ade nyankopon kra no o kasa no ka kire yen se huhum asem ye de e wo ho nti yesu ye wo asofofo a omo nso ye ne omu di djuma oba na se wo de ne spiritual problem ye betimi no wa kompaibo mu atwen nyankopon anim se said ye tie bia no nyankopon no emma ne nsa so no nyankopon no so emfa oje embro jagris de se said ye tie bia no won so be wo afa ho afa oba o yare no onsan fam free honom emfa nko nyankopon ti nyankopon bebo ama bibia atodi nyankopon ti obebo ama bibia atodi fa number no to dwa ba akoma me aka abo a minute enso mpesa so kan ti facto wo mame 0243 404083 404083 0243 0243 404083 404083 0543 00 94 45 0543 00 94 45 and 0240 351 197 0240 351 197 doctors for ni nyina ya krado aye twen wo call said ye tie bia no obi wo kra na hia aduro ye be kire say yesei ama oje enso aba jagris yesi ehum of babies nyame sha papa menu abema sese de abusua pani same e champon ene wanya wode pa mehwe no awari fufuo ene wo ban fifrete no nto obeja yagum e de amao abusua pani ni team wo mo ba eye Akoma Sports very powerful sports meeting at the Maa Akos abucha kwantuo de eya dodo no ada yesu wo nya adwuma bi na